the identity and I say the pursue any by your eye dear. Omunina no pen for me say for now no omu di se kakra enko say asem no nyina be da odi na ya timi hu baby a we fi ba na be we fi ba ye asara po bibi wo ho no ma omatima kan e da fa Ebro omu ye wie ya bibi say si ya said ye wo kan ye tweapia na da wo bia no ye twe na basa ne sere no say ete say school sahodo e bi ti say Koforidia Senior High Technical School no niema mu ti say na New Joaben Senior High School no niema mu ti say adesua chance bibia dadin Nyakopon adom bibia adadin ya me say medical bompanifo abaso sanse asem ni siye no empanifo to na papa omadi omako school sahodo no emu ama me no ekase no. You have just 1 minute remaining. We ye bedase enti we de na kwabena nyako eka adwuma no ho eti kwabena nyako na yete ne nka odi details no wodi amaye a wacheche mu odi amaye ni nyina efa arehusam a esi ye nam so ama Ghana Education Service edekrata babonten abecheche mu se bi obibi se de wo mo nso sonsamfo nso ye ma ho kwan da say inter schools sports AKOSUA na be kwakọ wiase na ya gangrepu akoda bi nwuram na ba konso ya wona sekan bra wa lunch a wo banti asam no de wo muguso ahwehwem na sabre wo mu sisu dua say enipa mienu de ya che wo mo a wo mo to aban wa ne mo na no ya che mu mienu de ono no oye ring leader no wodi animu no de sabre de mpanifo aba amane ne say ono ye old student Emma Koforidia Senior High Technical School ono wode ne ho akanwura wo mo hwehwe ne dendenden ena abai wano nso ye de na ko hospital ya hye no ama ne ho atono nemum wo mo man psychological help ena afi nso counseling ena de ono nso ye wo ne sekan no wono nso saa ena tia wo muguso a eye adwuma meka wo se Sompa Kasiebo ena wutie free Sompa 106.5 FM Accra Hot Bite Kasiebo na Hot Bite no Pepsodent ka wo se do the two you can do the two no the apache ne say twitwusie no pa na twitwusie enumre twitwusie enumre ansa na wada kai say wo de Pepsodent ena be twitwusie sa wo de Pepsodent twitwusie wanya wo se abro waya wo se yie e ma wutimi nya akokodrum na nkankan ni nyina afrim sante boni bia nso afiri wanum to do the two mo amosori a mo twitwi mo se anopa na nso enumre mo ntwitwie no enye mo nso mo twitwie enumre du anopa a mo nyene da bi epani mienu nyina enumre minim se wapon adwuma wonam kwanso wo kofie wo bedru ba bi na wabre na opese woda na nso so eya abomodin asa Pepsodent de mane men wo de twitwi si wie na woda wotimi sampa ekoye ye wo Pepsodent herbal ho ye ko cavity no eno enemy all time favorite ene ye wo charcoal white no ye triple no ai no nso de enyasam ketu o manfo no asomu ankasa ai timi bo wo se ho ban ni nyina e wo ho a yesom to do the two before you go to bed tonight. Remember to brush your teeth with Pepsodent wo mo eka ho ene de Hot Bite Kasiebo ebre wo na ebra Pepsodent si wo twitwi wo se na Promasidor fo nso echiachia wo na de Promasidor fo kan se onga mama nsa no boafo bomodi ansa numre se obedi dia ma aduane aye wo de a aduane na wo kọ wo kitchen ho akwakoye no eya ahya nso se wo de onga mama nsa no boafo ene beye na ye wo onga stew wo ho onga chicken ena onga classic eno nso wo ho ene ye wo onga 3 mix ye wo ginger ye wo garlic ye wo onion eno de ya mixi e de abom ti se wonya bia na se wo ye stew bia na se wo ye nkwan a eno ansa wo de awo no na aduane na ye de we ye onga mama nsa no boafo Promasidor e de abadwa so chinjinga no apese wo toto ne kama no e ya kan hunu so betimi de onga 3 mix no wo de awo ne ye seasoning papa bi spices papa bi mama nsa no boafo eno ano no e ye onga na kan hunu se FDA nso wo mo agiatum Time Herbal Mixture TIME edro no nso Hot Bite Kasiebo yi wo mo boye chidom wase malaria fever no a aye krankra da bia wo kwa no aba wo ye nkobesie wonde osifa akon da bia wo ba na okọ ase wo ka ase mekomi nyanko metete nkwanchen he ya wo de malaria de aka wodi ho ya fro kofi malaria ya fro edred malaria ya fro ama malaria ya fro Belinda malaria ena ya fro adwoa malaria ye fra wo ya malaria efisi edim se wo de malaria ne de woni ne dampa ba ko so acha na wotwem ye no beba
ɛsɛ sɛ wodin no tag ne yɛde ama wo ne free ho na de wo hia ɛyɛ time herbal mixture duro no wɔno mu ato na aduane nya wo den so ɛyɛ time herbal mixture wo yɛ obi a wo sɔre bia na honam yɛ wo ya time herbal mixture duro no ɛbɛyɛ wo kama saa enu nyinaa wo duru ba bia yɛ ton no a wobɛnya bi yɛtɔ wo frɛ o Dr. Tafrija enubra papa bia na na de gya no a wakeka si ani dia yɛ nuro a yɛ frɛ ne time herbal mixture no wo frɛ no ɛwɔ 0244417669 na wo dem ɛyɛ 0244417669 tie 0244417669 na ɛkyɛ sɛ time herbal mixture duro no ɛna ayɛ wo saa na enumere obi a woton kenke bia no duro abusanzama me dɔkono na wo ton no ɛyɛ just hot kenke ɛhɔ na wo pɛ free ya na sɛ baabi foforo bi na wo pɛ free yɛ sɛ ɛnyɛ just hot kenke dia sɛ ne we nye kenke papa bia na wudi sɛ no yellow corn no ayɛ vitamin A wo mu no ɛne yɛ dia yɛ ntinya afei na wo te pentenkwa akɔtɔ eburo na wo de akɔ nikanika na wakɔ yɛ matwa ho sɛntɛ ɛna de to so biem na de ba akokra ne sɛ yɛ tufo bo ɛyɛ 3 Ghana sɛ sepɛ sɛ wo yɛ wedding wo yɛ event bi ɛyɛ bi na ɛkɔ so na wo tweda na wo pɛ dɔkono ɛde aserve a wo pɛ sɛ wo yɛ kenke party na yɛ package ma wo according to sɛ de wo si pɛ no sɛ wo pɛ sɛ bia yɛ de sardine ne boso ma wo ananse bia yɛ de red fish no ne ka ho ana cassava fish no de wo pɛ bia no yɛ bɛ yɛ de ama wo yɛ bɛ package de ama wo ne yɛ de dɔkono no aka ho sɛ yɛ de package na ka ho just hot kenke just bread and pastries for sɛ wo mo de packaging aka ho eti dɔkono no wo bɛ di ama na yɛ wo dede a na kyɛ sɛ ɛyɛ just hot kenke sɛ wo pɛ sɛ wo mo yɛ packaging de fish ne sardine nyina ɛne hyetɔ no mɛko ne yɛ de akakadura wo no ne ka ho a ɛno nso so ɛyɛ just hot kenke just bakery dome commercial bank achi ho ɛna wo bɛ hu no eti do no sɛ wo bɛ frɛ 0256068832 ɛyɛ 0256068832 tie biem 0256068832 na ɛno ano no just hot kenke dɔkono papa bi a wonya bi dia na kyɛ sɛ wanyɛ wo nipadua boro ɛnema bɛda baabi da ɛde ama wo meka wo sɛ sompa kasebo ɛna wotie firi sompa 106.5 FM akra na efiri Enkran Sompa 106.5 FM akra no enam ye headquarters ewo Kumase eye Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 FM ewo Kumase Adamfopa radio eye Paris France takwa Sompa eye 101.1 FM Techiman Sompa ye 106.1 Sunyana Sompa ye 98.9 Enkran Sompa mense wonom eye 90.7 ena noachi Mankasim Kingdom 106.1 FM decoder so baby radio wono eye Sompa FM na wodem ye Facebook page no eye Sompa 106.5 FM Accra and YouTube and see Sompa FM live your website www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio and also Subenya Kaneshi Market or Mapitim Doma FM Doma Hinkro 100.7 FM Womo Afana Samoa Eri Kandia Mamodada na Ghana Education Service Eri Kratebia Babontin Ababa Bechirim na womu sama mudi Ababontin nyina ene se adia ekoso ebra interschools dwumedie ekoso na ekopie mu se abayiwa bi ya gangure puno na sadesuafo akomo ho abom atono mo na wo nwura mu no wo ma chi nipa mienu ringli da no no odi mu tintiman no wo suro ohufuo wo de ne ho aka nwura ena abema no so ye wo ntuo no sa abema no so ye de na kwayere sabia ye hye no ne ho ato no na asemi wo mani abre ho ama regional director of education wa fato ne so say obi biara be fa ho bia no ye be chew emna na obedi se be ye sasu banbo no ebi ensibim wei eye hot bite kasebo ena wuti abusia hot bite no ana yeguso e bite ma wona nso nya de wono mo wuro saa monatuo ya ye beka se bia mamu ano de la yo no e bia wo mo fare ho soro ho ena sleeping without information wo mo koye saa wo school ho nanso we wadi mfinsie de nanum sempo na yire ne yamienu na nka ba ko awo foforo teche na foforo nso kura wanche yanka ne no wakwa akoto mo na akoro na abi ma me de mfinsie do num edi a wo mo de ma e habiba e wo mo chese habiba yi woton no me kire na ntwe no fusuo na wo sore ntem so wo kwa afuo mu ana pani e wadi mfinsie de nanum yi edi no nso ho saa kote no kwa so na wo mo ane de ne hye wuram ho ene he de he mere wamfa na nya ni hakura wotimi posane bi pa ewo gomu apoten na ekoko hwie ye no nso no wansa amana nso ho wasana gene krefiri ni nsem enam sa nso ma process adon kura wo mo akwa akoso ne panchi na no na nam so ama de na nisem eyewitness wo no enya adaje
ebo ehwama ne e de kire yensanjrofo bra na kwakwa de mawo ho no wo chechire me chese maami wono wompere ho asem ne de ne sa bere bia wo ye na adwuma ene wonya ne ntwe ne fusu a na fe wa ba beton se nya sa nso na ti a ne ne wokwa ahaba mu enti ahaba mu a wokọ no na wokohia ne kwanhia wi okuma no ewo die ye wo ya wo ntita no omia no so omia no pa omia ne kuma no nsisa no omo fa to abo yo nko enti man no o da mo dwane na nkoche oje ne market wo nso na etira nto abo yo police na abada da wonu nko e ba no woman no wo no o se na tare nda to o se na o ye na o so miss problem nti woman no o so your boss man so o pin kakra e mo ye se oto no no wo kokom side ha wo na okokoto enitwe no funsu no nta na pono onam kwa so bi so okoto na papa ni sha no oh na san ba mo so pa so amu na etebia aha ini mo nda na first day mehu man ke mi kwa mi ni me da o no ma pa o collect pa iyo mo police ni ko na mi so sha na di asa agbo yam ye kan rough require from 50 to 60 years bit me and the bear between 40 years between 38 to 40 but market on so we say but mo bro nkakwa and kwado kai nti o kan mo enti de na ni sem no e na one kwakwa de madi nkomo chese maame no kura ne baba mu a wo frɛ ne phone so bra wo hu se saa de wadi mfinsie de na anumi wo suspect no de wo frɛ no phone so wone ne kasa phone so no wo gina so no na wo yire no a ede mo no wo hwa wie ya ase watin ne mena ama watin na nanam won se do nti kaso police fo asemi akwa kodi wo mu nsem de besi akire bia no ya de be mo wa fidie so Yefri ho na yefri ani nkyeremu ewo emfifi mantem gomoa East Mesimo ene yakwa akodro eho ena budumburam ene weja bawe fire service for ene senke wo ho anye ha etisen frama enka asemu a ede oye ne enam ebeto ade hye wo ho no enkenye se yete ase no mu aye ka ne bokosa no ni nyina ne se station bi a wonom so gas bi ena wonom ton Watchese tanka eno eso gas bi ya de a ewra ho mo hu de ye mo hu ane se atue ya chese gas no e ba bontin se ya na mpanyifo da roma wo ho ye ha ya woduru woni nti no ama to renchen bia anhye da ensi na kwakwa de maya ma ne bofo ye woto nkra e wo gomoa ene ne mpotemo e de mayen ene DO3 Benjamin ni okan osabu ya wono eye 2IC e wo Budumburu fire station wo etwetwe enkomo yenti ama ne bono senia esikosi 13:43 hours. Then I'm in a distress call. The manager of the station, the gas filling station, said that there's a spillage. So I quickly informed my investigator. I shared the same office with him, and we came out, mobilized the men. We are mobilizing men now. By me and I made me car. We are about 6 in the car. We manage. Then we buy ampa. Then say there is a spillage, gas no leaking. First thing I hear say we call around the residents. If you fear any school no, and I catch them say so much sojabia. Omu ye adwuma was in Klanu ho. Then accidentally free by accident. Daddy ba ku free omunsa na ebu zaabu na close to there was a two gas no mo men pie wo bok Penny Pobe de Echeya wono do ani kyeremu e wo Budumburu fire station a wono ene hweso DO3 Benjamin ni okai osebuna no disem ene kyeremu ene twago ye Meka wo se Pepsodent hot bite kasebo ena wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra enche kra na oru akofi ofosum kansa emre bia na etwemu no na wo ye CEO man National Entrepreneurship and Innovation Program eba for God and Country dwumadie so ane Professor Kobla Abochi etwetwe nkomo na enkomo twetwe mu no ene wo bo amane scholarship no ebi mu disika to a MPP for kra ebi atobie na wo mu kosua de e wa monone ema Professor Kobla Abochi kra busa ne se a wo mu to ne sei na wonim se allegation ena wo ye no ye fra wo betimi ye no so of course ye fra me metimi aba be ye no na wonim se me
evidence de nanso wɔn atɔ no nya de a yɛka se wɔn emra wɔn bɛba na obi anim ɛyade bi ɛkɔso ɛwɔ amemmuo no mienu nyinaa mu sɛ yɛ mu nhwehwɛmu na sansmo kan yɛ sɛ His Excellency John Dramani Mahama wɔne Chief of Staff na wɔn tie Sompa 106.5 FM Accra etu wɔn te no wɔn sɛ asɛm wɔ yɛ wɔbɛka wɔ Sompa Accra so die wɔn ɛma ne nna wɔn bɛsom no wɔn ma yɛ nhwehwɛmu etu president ɛde krata pa abɔnten sɛ asɛm no yɛ nhwehwɛmu ɔka sɛ yɛ nhwehwɛmu a no wɔn nyɛ investigation mi yɛ hunu wɔn ɛtɔn scholarship bɛyɛ 100,000 Ghana cedis man nkrɔfoɔ de kɔ amonone no yɛ hunu kura ɛwɔ mu na nhwehwɛmu no nanam so ama owura Kofi Ofosun kansen ya wɔbɛka dwumadie ɛwɔ for God and country dwumadie so ɛwɔ Sompa Accra no mpanifoɔ ɛkɔkye ne yɛ NIB foɔ wɔn kɔkye no sɛ wɔn kɔ akɔtoto na no ɛde afa ho na ɛnɛ ababa bepiem sɛ wɔn ɛde soboɔ abɔ no ne yɛfɛ ne publishing false news a yɛkyerɛ sɛ wo ka asɛm a asɛm no ɛnyɛ no korɛ eti saa asɛm no na National Investigations Bureau NIB foɔ wɔn de abɔ na ne legal council agye atomo na ne legal council na ɛgye bafoɔ ɛwua a wɔsan yɛ mmarahyɛ badwani ɛwɔ Menhia South ɛbura wɔkasa na wɔkyɛm sɛ na ɛde ekura na ɛkɔ so wɔ mayi mu ha yi sɛ obi aka asɛm a wɔsi wanka ne yie na wɔsi wɔ investigate ɛno so nipa no yɛde ne to custody nipa no so yɛtimi de ne kɔsie ɛma ne yere ne ne ma ne busuafoɔ ehu no sɛ wɔsi false pretense ne false news publishing false news na obi publishing false news a yɛde ne kɔto custody yɛtimi chi obi de ne kɔto mu ama saa bre no nipa no yɛnyi no MPA wɔkyɛm sɛ ɛbenada ɛna papa yɛde ne kɔhyɛ mu sɛ yɛtoto na no ne yɛtoto na no a ɛyɛ no nso obusebusa ne sɛ nsɛm no ɔbɛka na Sompa Accra for God and country so no ɔmfa ne evidence mra wɔde bɛba no wɔde ama wɔntimi ma no wɔde ama na afɛ wɔwi a ɛne Kofie yɛhwehwɛm na makyɛ ne de ato hɔ a sɛ mu na mo seɛ sɛ mo the publishing of false news no mo de saa soboɔ no abo no a ɛno ne accusation kɛse a mo de ato no so wɔn nso so wɔyɛ a wɔda so dam wɔda so wɔ NIB for custody a yɛnyi ne mfiri mu na no namranim ni na ɛgye baafo wu ase na ɛde ekura na ɛkɔ so wɔ Ghana hei sɛ NIB for timi ka sɛ wɔn mo yɛ asɛm nhwehwɛmu na ɔno nipa no kura ne beeku ɛsɛ sɛ mo de ma no no mo mfa bail ma no we yɛ asɛm na charge no nso yɛ de yi publishing of false news na publishing of false news nso yɛtimi de wokɔhyɛ dan mu ma wontimi mpie ɛma wontimi nyɛ de ɛsɛ sɛ woyɛ na no na wɔkyɛm sɛ ɛha adwene papaapa na nyame yɛ adom a wɔkyena ɛyɛ February 12 no na wɔma te sɛ wɔpanyini Kofi Ofosun kansa yɛde ne kɔ akɔgyina court na mmara ɛne no wadie Omo inform me for money say omo bearing before court or nyame ya adomo into omo money bill into understanding no I've left the BNI me I'm a jam watch but omo che no nra 4 o'clock and so omo invite no 11 o'clock into 11 no and you call na eja under the pretext of investigations where they engaging them into more omo man arrest omo che no into 4 o'clock 24 hours into 4 o'clock there 48 hours. But obviously what is clear, and I can tell everybody that they are acting under the instructions of somebody above them. Because it is above us. It is above us. And everything they say. So what is established is that they are acting according to instructions which is above them. Na eni yeti ye nana eje bafo wa a woye mranim ni ede ema owura Kofi Ofosun kansa no kure kasa na opanyi obre oba for God and country dwumadie so Professor Kobla Bochi interview no wono anka se ye frɛ no a obeba enti se brada ma frɛ no na mode ne kɔ a asɛm ye wo ho bia na magemu wi a mo gya na ma ne kɔ na se woda so da NIB for custody na yanyi no ye ma ne bail no de eno no say I can't think far wodwene ho a wonte ase etie ni kwanse basa na wose ekyan ye se de ne kokɔto nti no ekyan se de ne kokɔto a ɛna obetumi ehunu ne ewo mu afa sasem se de akɔkɔpiem se charge a ye de abɔ Kofi Ofosun kansa emre bia na etwemu na oye CEO de ma National Entrepreneurship and Innovation Program wa ba Sompa 106.5 FM Accra for God and country dwumadie so ebe ye allegation bi na ye to nsa frɛ no empedifo ese court na be kyerɛ se wodi bim anase odifo sa Sompa no o ka asam wo so a wo soro ti o na asase nso ti enti ebo ba bia ayesa mframa no ti se de mu asem tie bia no o ka onokura o ho so nsa abrobe sa na wo ka nso na obese wano kwa water ende a chance afire mu awo na for God and country kro na so ana ba me gift fie no aboso kan wo mu secretary oba no wo chese de wo mu de vat bia toto wo mu niam na so na be ma niam abo akosoro e wo mu se yese
dollar so ate saa na inflation so kura aba fom nanso saa VAT ya ye de abre won no emo wote wo ne ma no so enyeye eno saa nso na ya na draft no so de akogu passenger for so na bra wo ba for golden country so ewura mu akosi hot bite no obi nsem bi se GRA fo adwuma yese won mo yo no wo mo ne mo yo akwadworo na eye wo mo enti nkyerɛkyerɛ yese wo mo de ma ansana wo mo de saa VAT no ne ntoso na ba no wo mo amfa ma enne atwe owura ya aboaben sanka ya bible man ko ne sakio se eba GRA eto no ne enforcement se de obeye betimi aye adwuma won ne tua no ende na so oba forgotten country so no wo che se de asam ne tie no owura ya aboaben se asam no nokure bi wom na wono ne betimi a kyerem se aboso kan fo nte ase a wo muntie wi particularly all over, you see, or can be about the task force. You see, generally, observation is that, in fact, IMF, I mean, you see, our VAT is about, let's say, about 14%. As a same for issue, now, taxing, yeah, particularly indirect taxing, will be made to amount, say, the Tiama buying. In the Tia, now when the Tia, not just a scanner call, when I say, you should say, Owura aboaben head of enforcement ewo GRA adwumakuo no na boboa no na yewura ya forgotten country so woka asasemine ye kon monyafo safo na wono na kane no no ayem no hyebedwani edema adehye ya na wonom ewo asunafo no fabato empasua so na wono kro ya mfimpiemienu ene edunsumu 2017 na ese numnu amu na yewura na sa 2017 best farmer ewasuna esutifin nof no wono so na etimi ageye wode atodwa echese na mampanyi John Dramani Mahama efraye no putuprunhia mudie ya wo freye se wona woka bie wom koko ho nsenkaye so no wo mesi adwa no fa no ma no so na takyerema eni ese entamu agro se beye obetimi apre ho kusitire na wo mo ape anop masibre se beye akoko akuafo ya wosem woni mo fifre atempenten kwate ahesuo akwakodo efo amanaba na wo mo atebesa bosome miense ne yese wo mo sika no etimi my dear wo mo hwe ho nsenkaye entimi nka no ye wrad monyafo safo mensa kyerese enye no ano no wo fresh amudia na ensiye wasi yankoti adromre noa ene haban no aban na beye ya won kobo besia na won fa meye ho ensenka ese beye akuafo no so no wakoma beto wo yem na wo bre so aba no watimi ate ansa na wato ombofo e wo nchen aban ya o we de no ma na danu no ba oyi doctor and the ambe so nko kuku so o ma ye hama ejuma kese industry kuku industry ya ri ya ekulapsian na so na wo ka se mu emergency cabinet better late than never. The emergency say I actually need to say in nature obua abanya wo so pama kukwakufo and abanya kukwakufo the rest have been such a meeting course there isn't a course be disabled nya asem fo masibe ndini na dey can say ko adwuma ya adwuma aso economy no pa a very reliable and sustainable backbone of our economy na kuku starts with that lays the golden eggs in the class of students the best kuku ho asem oba na so we say abanya to one a mountain and could do me agree. But we are talking about people's livelihood. Na enwechi no monyafo safo mensa esan eka sei edetoaso more custom almost Cocoa Board so the beyond the for your from so be a Cocoa Board CEO, what's an effective staying in a cocoa in a dino. And it's a cocoa on my side, most about from the Cocoa Board from there. And we are expecting say Cocoa Board workers to be a catcher. Something about Cocoa Board. It is a Cocoa Creaphone who are Cocoa Board. As many I can tell you, say Cocoa Creaphone can go on without Cocoa Board. Cocoa Board now it depends on Creaphone. Now would you want to work at your now would you salary bia Cocoa work bia di akatia na akuafo na na the golden x no yefie na dia on fairness die Cocoa akuafo na ka say Cocoa board ni abanton nya han ya forecast ni anto Cocoa no serebe ye nyam paso the essence rate by or persi ni na kan Kane no shebedwani ya wasai eye kane best farmer ewo esotifi north abato mpesua so na yekọ ekotie no monyafo safo mensa na nsem nyina da ye nuano ma won mo SOMPA 106.5 FM Techima Bunu East matam ni mo ene boaboa no awoto edemaye na saa asem ya akuafo ani abre hui no
mampani akasa che sampa we Ghana mampani na wadwena akuafo ho nso so ene wo che se bio pani atife ne ho akuma ne ye de gyawo nso a abusu aye de asoawo saa de wo tire kase na wo ba wi adwe no obi tinche wo se emre wo ma ne pese wo ye ne bibia na wo mpese wo de no ho beto kwasi kokko so no e ka ho bi na wo nyina abai na adama akuafo nkafra na nso ni nyina mu no ense papa bia wo mde gu apono so se de beyo na wo mo betumi atue akuafo no ka na enkoye se ka we nko na mom na nidi so nyina nso no emfa so ba so no wo kasa kire wo. Handling of state-owned enterprises has also been uneven and at times haphazard. Weak governance frameworks, political interference, and inadequate financial discipline undermined institutions that were once engines of stability and credibility. We failed to raise sustainable funding for cocoa and the cocoa board's capacity to syndicate effectively, something it had done successfully since the early 1990s, and this was severely impaired. These are not points of blame, they are lessons in responsibility. Etinya fe na ye bedim preto so asumesi na ye na bentin na ye na mombire kwa ni mu no de ye koso no de wo mo hu bia no esanso ye wo mo adwuma wo mbe ya manfa so aba Mika will say Pepsodent hot bite kasebo and a wuti fi SOMPA 106.5 FM Accra. Na ye ku yanim no Ghana Union of Traders Association ejadefo nkabo muko omo Ghana ha e de krata bia babonte se Ghana Revenue Authority money atramoni nton na monya hweye papa na se de mudi moni asi wo mo so no wo mani nye ho eyam mo se mu wo tumi nti metimi aye ne amope I VAT 20% ye de aba muntua hwamu na ntua wo de wote wa no atamoto na de aba education bi anim aggressive tax enforcement action na GRA4 wo mo ye muti mu kada muni customer service unit ana GRA4 gutafo busa mo se muni customer service unit amu ya de ko mo be fa so de mo customers afa so muni kwa fa so treat client ana amu de aggressive tax enforcement actions aba ewa tintintinti ne de aba he muntua betum stomu o hwe de o mo kire eti gutafo ayensentrofo nhyiemu abo amane se wo muntua na entua kina na Owura Clement Boateng ene de sansem ne tudwa wo president e de Ghana Union of Traders Association wo mu kire mu se won kasa wuti ho ayi bone wo mu kama mpanifo to say sa revenue calculation no a wo mu so mo de 20% VAT no aba no sa calculation se bi calculation fon no wo mu gitu mu onye yie etinya de a wo beso mu ne aso mu kina eti mo share January on the 5th of January on the 7th of January and members of the committee no come January 7 no ka say committee no etimi ye den etimi emaso na mo no ya ye mo say Jerry at the task force or the task force say oh we see you na won am be sure say obia aye and register the new 20% no na eno na ye ma Jerry at say task force no dey dey ejuma na ye be say ye no ebinya competition here because new system now on the APAM pursue difficulties in terms of operation, their inputs and outputs. If you say before, I will say the APAM school here. Then so there were technicalities that was our operation in. And some of your tea, Owura Clement Boateng, our president, Edema Ghana Union of Traders Association, one at the two some Pacassia Benimua, Wabama, yes, says, the form did just spare pass for our more TSA, GRA force, one more day, VAT be at the about 20% to Munchian and Tiachina. Now, no more catch a woman crowdfunding in our members say, GRA directive no more than woman Montungu. Wamu dia futu banko pe ene Ghana Revenue Authority. Say wamu so wamu so nenso so wamu so chana wamu se da bia no. Wamu dia to a eye nhye ene eniamo ho eto ene beba gina mo abo na beba dia. Ene wamu so beti bia hia. Na wamu so nkrofo ne wamu de ayi force na eba wamu so de force be hia wamu na akopepepe. Emo bia 100% ye dey. Enko until say ye ni won ebe hia na entiase ebe ye adwuma asema ye ka no. Oh, Betty Day, Eddie Atum, and Sana, the who and a more, the baby. If you for now, some 20% no, we are the day, we are and
Yeah, catch me up. I said, as a matter of agency, some task force now, GRA, acting, said, all the people now, over here, compliance by force. I'm making sure that if you hear a call, 20%, and yet, before the Bama I'm a task force right there. Woman Mahon Quine Emmanuel Juma and Nusisa tax force no a GRA force or Matieno. No more be share a deform one more chia. It enforcement no more baba bay and woman chian and net and chiachina. GRA 4 more the 2 abandons abandonment and nimre. Na GRA 4 a year is to buy be a dear. A deform in your home. I want person almost show one ya dear woman pe. And now woman to me for a person who want to say, woman, man, to and church woman, I'm almost one show my genomasi. Ya say, ya tax force in tea. Woman will shop from shop to shop. Woman, if you no mokoha, one chair better shop more. And a GRA for task force, no, one must be here be pa. When in someone or Clement Boate, our president, Edema, Ghana Union of Traders Association, what the Etuja. Na esuni babone ya mama ko eka ho asemi Ghana Water Limited enso akan bi e de achetememfo ebinom ya wonom ewo my Ghana mu asenu se senia enso ho nsem eda wonom abemu a wo hye se de be ya enso ebefa drobe mu abaye fiefie ene yente abia hodo ama yenso yetimi enye bi ede edwuma no eto da bi na setememfo no wo mu nyenso no ma twere won se kasa ne di Ghana Water Limited for atem enensuo ma na so kire se wo fe wo enam no emu nsuo na nkasa ne yede noa na yenkwoti aduro ma enu anso ne ahaban na wo hwe se ne wonom esi ye adwuma de so ma Ghana de hye na eto da bia kotoma me fa ba engro to agro ena ya wonom ene eye adwumako no di na eya wani enye ho enam sayo so ntine wo se won tena se enka wonsa enfa nhye won dam ni famo na won fe wani ma Ghana fo dodo na emu mu mfa so ntino ye kase ya wonom adwuma bi na adwuma no mu di ye no eye adwuma di ya wonom epa ekuo bi ho ntoma ekuo ya wonom apa wonom ho entoma no eye ade a wonom eye national service for enipa makomako ahenu 200 ena wo kire se wo meboa se be ya wona wodi aka ewo adwumako no enso nche no wonom atimi atua ede ama wonom mo kodan ka na wase we say no eye revenue arrears reduction and electronic payment team ena wonom apa wonom ho ntoma ene baabi a wotia no te dome a na kyese ye de wa madomefo na wonom mpekatua no ewo nsuo ho no na wase tema ene akra ase num titru ena wonom ebe ye adwuma panyipa ya wono ene ye managing director eda adwumako ya no eye wura ada muta wakilu wane sentrefo ekasa wabra na wonom epa enipa we se mo ho ntoma ama wo mu etimi ababedi se adwuma no. This gadgets we have programmed it to geolocate our customers and the debtors. So they key in the debtor's name and then the necessary information to take them to where the customer is to make their movement easy. Instead of going from house to house when probably the person has paid and you now go and worry the person. Key in the person credentials, it will give you straight location to the person. Then when you go there, you know that this person is going to work. Ano this same year echegu ye eye managing director mechepanyi kwanchira for ya Ghana Water Limited wotia ano yewura Adam Muta Wakilu yedasu ewo ensu hu nsensem na yedu Tamale Metropolis na yedru ho no ena Ghana Water Company Limited womo akachi ebepie mu se adehia wo salamba ekobo dompem ho womo bo dompem ni brekese yepese eno ade na agro ni poso womo se afedi womo bre ensu ho akwatwe na ensu so ye nkwa etibe ye mfie nan ni ensuo na emma eba kakra eso ko eno ano no na ejai na tanka ensuo mu no ma ta no ma yo mu hwehwe mu ahu se tanka adwuma no Ghana Water for Limited for ya wo madwuma efo ene operate tanka no
etomo na ma nsuo ne ma se be ya wo tanka ne da bie betonsuo da bie betonsuo eti emfie nan ni wo mo abre etomo sorry ye ne behwe wo ma fa empty drums ene wo mu bom se ya wo ma fa bucket nsuo nim ena kofo gallons yellow one no ene wo de akwa Ghana Water Limited ho ene wo se JWL foi yabo ya bate se sompa no sama ma ye nsuo anomo a ye ne mo be boso ene pa nti wo mo ye chekese di ti a wo mo se wo kwa nsuo nkwada wo school mu wo nya bi wo fia wo nya bi wo penso ye aduane a wo nya bi na Salamba adehye mo Tamale Metropolis no boni ben wo mo aye wo mo di wo mo nkan Ghana fo ho enne nam so emma sompa kasebo ye ne Northern Regional Chief Manager Edema Ghana Water Limited Owura Steven Amehi mensa twetwe nkomo no se Salamba ensuo ho asam ne de eye ohaw kase pa ayese abato sasinse wo mu kom. Okay, to shoot Salamba, I think the problem for Ghana Water. The reason is the quantity of water we produce from Ghana. You agree with me that now most people are moving towards the blue area. It's just because of the water. So you see that as the years go by, more people will move towards where there's water. So when the water is even being rationed and you are the tail end of the distribution system, the people who are upstream will drop. That's why it's very important that we make using inline pumps in the houses. When they draw the water, if they build all the water from the system, it will be very difficult for the water to reach high areas like Tissue and Salamba. Like I explained, you get to know that most of the parts that are not getting water are the high areas. Last week, we were able to supply and this and why not Salamba and Tissue. So we shall go on the line. No one and anti prophet tintin ya Owura Steven Amehi mensa ka ye nyina wona na ye Northern Regional Chief Manager Edema Ghana Water Limited chem se Salamba ensuo hawo no omuni pa wo mo ye ho adwuma na se de ade hye ne ka se emfie nan ne ensuo no nhyada mma wo mo bre tanka ensuo mu no ma ta na Ghana Water fo adwuma ye fo ne tonton tanka yi mu ensuo eto mo pese ensuo no ba wo mo hyada na pipes no wo mo de ade akwa we allegation ade hye wo Salamba ho ne de tudwa se pipes ne ensuo famu no wo mo ankasa hyada na wo mo asisi no wo mo timi papa bi eti so ntimi medru wo mu fie na da bia wo mu dan wo mu no sesa asem no wo mu gusua eye mu nhwehwemu ene ehwemu a wo mu gusu ye Adaji Mahmoud Bebo Baumia wonna sei Frank aso de ni kuta no 2028 wo de bepre akwa bankesiem na pani ya kasase wo gusua aka so no ma no 2024 abane de ntia wo mo wiye nyina yese so no ma na nto aba no nanso ebetimi aye adwuma jinka bomu ne se hunti adwuma bia ese woye ne tiri kura na woso wodi si form so de beye na enkunim beye so no dia 2028 ne die kia ne ke enkunim franka obehima maso no. The party has been saved by your action because the message now echo say 2028 omuntumi use message no NTIA across the country. Ebemaye ahodin nesumi pese me kan cham say the modi sa confidence no ahye me mu me be ye adwuma no pa na me de prediction no aba ema MPP minda kwa mebo adwumaden ama party na ye ba power 2028 mebo adwumaden because modi confidence no ahye me sa mean for power no pray to the morning evening night to bring the power to the party in 2028 and no na here ye power no ti and also kire say in carbon no wo ha ye bedin kuni de ohwe data no a kire say ye unity e we ntema ye bedin kuni because 2024 ya nkrofo na mo ankoto aba nti ye timi fa obiamba on board ye boss say NDC for yes Mama Samira kuno no Adaji Mahmoud Bebo Baumia doctor wonna say Franka was no de ni kuta no eno no wacha se wo bibia da ho clear kokoko kurafo nation no asachafo bi nso tie wo mo ofia na esefo enu de adanse pefe se sono maka wo ho bom a 2028 enkunim ebe won dia Ena kakra bi nie na ayawaso East abato mpesua so abato ekọ ho ewo NDC amanyoko no edimu nam so baba jama ena wono edinkunim ewo ho na ekọ wi akire no na wo kire se asekretary shepo ye kankan ni dream die fakadam bi epiemo ewo no akasa ne nkunim die no ho nti no enam sayo so edom kese ya wonom ewo no hyebedwam de krata eba bonte kasa eye be kura na wo mo hwe na wonom entwam no mo sankoto abane biem na enam sayo so senkeka enimu enchiremu ninti no yero mampanyi John Dramani Mahama so
kyerɛ Baba Jama Ahmed Mohammed wono na woyi ni se high commissioner ya wo si Ghana nemu wɔ Nigeria man mu na sɛ ne animguase fata kani ba no wode animguase aba beso mu se ni de wo hwan na se akonya na no na ne nyina enkosie no empanyimfo agye atom se bre no ya de a etia ye rafifi kwete ya wo no ye trefo panyidima NDC amanyoko no de to ye empanyimfo ene ye nsentrefo anim se wo hwa se wo no mo sa twene si nkyɛnse enkoto aba no foforo ne ade no enya ade beboa wo no enansa yosunto ono ano ma kyerɛ mu so omode ne ekɔ na yewura Baba Jama wakasa kyerɛ mu se wo hwɛ ni dibrese high commissioner ya na wodi e wo Nigeria man mu a entafreda hodo ye wo ho no condition of service ahodo any diplomatic rule ahodo ye akyese no efiri mu eba no enka eye bese obi a wo ye emrahye bedwani ne de bese bo ho miensa na wose said ye be ya obetimi asom o my Ghana ye ese sompa e ma ketuapa na entimo bro woni tirim na opeso obesom na de hye no enye sikenti e na obepre adwane ne mom saa esu ene ban na woni mu nti no e na opese wo yo na wode bo o my Ghana de hye no mo obi ka se bia sikenti e no wo ba na keka sanko ade a enka won fi ni high commissioner adwane so e mewura mu se wo ba bepre eye mra hye bedwa akonwa yentie yewura Baba Jama bra na wo kasa ne nsɛm a wode to udwa. What I receive in Nigeria, MP, you need to bomb me and media. In fact, Madani MP that, so I know what I'm talking about. MP, ni in a condition of serving. No, mine is 3 times that of an MP. But I've decided to leave all and come and save my people. So the question everybody should ask is that, what is your motivation? Why are you here? I am not motivated by material things. I'm motivated by human service. I am not materialistic because omo kasa semi no or cows hey baba like me colleague be over Brazil or say or me baba I hear you are going back to Nima. I said yes. I said, hey, the salary is good though. This is our condition, you want to leave it? I say yes, I'm leaving it because I'm not motivated by material things. Please, if it's about money, then I'll stay in Nigeria. Baba, what are you doing here? I am here to serve my people at SOMPA 106.5 FM Accra. And dear child, my Ghana, Shemunyase, Wanunya Sikenti no be prejano, na o share benefits ahodo, any condition of service, ya diplomatic royal, dear man is a high commissioner, ewa Nigeria no, and nankesika wum now soon or SOMPA, a market to your plenty waba, obiankana nuntum. Eni yesedi SOMPA 106.5 FM Accra tie no wono somfa osompa mre nima eni adehia e won potem ho nyina na yeku yanim no National Peace Council Ghana bedwafo wo hwe sa asomdwe begira na so e de sede aton centrofo na social media sa bloggers ni nyina no se yesremu ade tom bloggers ya mu de bia moti asem foforo ensam amode to otere wikura na ni nyina so no obi anya hweye de wo ye bia Ghana eni kan Ghana sumdwe ne pepeye enya adwuma peace and order na ye pe no eno na mane mma wotirim manya de bia de sakasaka ne huro ye beba 18 central fo nyina broadcast journalist eno omo maka nyina no wo mo mfanye adwuma saa na bra owura Ebeneza owusu ansa a wono na wo hye wone yensentro ni mpanifo bebre twetwe nkomo no owura Ebeneza owusu ansa a wo organize workshop kese edema asofo wasanso di ma imams for traditional leaders na nanoma hemfo bedwa afo no southwest district wo nyina baabi ema Reverend Dr. Amwa Bedu Emmanuel awoye executive secretary di National Peace Council Ashanti region wonu so kiremu se wo bibiara ankrankra enwumakuo obi a wasede se content bi a wodi to social media content bi a wo bohu dawuro wo radio so television so no enye bibia ede wo hawo ebema kroma ye hyehye ma omani mo ye hye na emom de ebema asomdwe mapa ejana naso it was here the adesede mu oduro all media houses in central nyumani nyina and central for online platforms akodo say ade a wo ye bia mema wo botom ene se wo beji di wo be trend no me be se me trend said SOMPA is trending and trending and trending. Ba ye trending won papam enya bonim. Ba obi wo person wo trending wo bonim. Eti asema enya no kura na da na no. Wo se da bi in central for the free professionalism. I know ye di eye adwuma na esi adwuma die ne wo honhyehe ya. Wo dwuma die ne pepe ye na ye adwuma. Na Reverend Dr. Amwa Bedu Emmanuel se ye ne se beboa. Eti obese Ghana central for. Ebra so se wo ma na somdue no eye yasem hia.
conflict reporting. So we are somehow able to know again in confusion with you. So media for me say somehow all the canon and fast with you ma on fast and the side one ethnic group in NTI. It Sasamono and you be our Sabian Ashabias of it me aboa amana fi ho. Na nema emmoa de e se timi block no ansa kra na ba ebize. E bi dia asamba gya ye hwa asama e bi entabom ba che de bi internet. It is a camera na we media person asamoa ebe nkabu mbeba ona ese we camera I capture enye de ebe titi ni pantem it be titi ni pantem to say de o kasa ohini bi aka no a na we de ote ohono ma na say e block we bio na wo ka na wo mpa o man ni ana community awo mi ye fi say sa asem na wo ka no enye efisem so ye ka no we kasa mi say enye ntumado ana bo aha ene da hono we ye futuo a Reverend Dr. Amua Bedu Emmanuel our executive secretary de ma National Peace Council Ashanti region wodi tudwa se obi a wasede se o mana sumdie bebo ho ban no obi ye no ena Dr. Henry Tachi our chairperson de ma National Peace Council Ashanti region wono so chemu se obi a wasede se o mana sumdie no obebo ho ban as Peace Council, I was saying, young church, to me, I prevented conflicts. Now, young and Banswa, yet to me, I'm a Medin. Now, your science is a Medin, so I now say, yet to me, I resolve it. Me, now, say, I was said, the two bought a soldier baby. Now you bought a soldier who bank, one champion manema and sana, ya the whole bank. So you treat the whole bank na sana you pay. Now so you bought whole bank baby function kakranswa. How about you be fastwa? You bet me at Nasia soldier. You be that two and your mother to call my bet me at Nasia a soldier. So baby I free buy no e betumi akane kabom asomdwe aba eno no ye beka bomu na asomdwe aba afutuo wei Dr. Henry Tachi we chairperson Emma National Peace Council Ashanti region wona di tudwama yen centro ni Ebeneza Owusu ansa ono nso etintimye de ebesomye abusua yedasoa wo man no asomdwe ene ne bambomu na Ada East National Security Operators wo ho no wo mo so nipa makoma do nu miensa pechi emodo no baako wo mo ya latafo na ni nyina sa do no baako a wo mo ya latafo enso no emudu miensa wo mo ye mema enedu eye ma ema na ye ka ho asem no kura enkoda du nan finhia du nan du num wo mo fra na National Security Operator yo wo Ada East owura Peter Mensa afanu ana obeche se nipa wo mo so on page no wo mo susu se yemfa nyansa kwan na ye nodo amanfo nyi wo mo nsam sika yi ebi na wo mo ye de broni friend scam no na so wo mo so nya no na wo mo yo na emom wo mo ton herbal product na chese wo mo bo adwuma ko bi kura din na nema na wo mo ton na so wo mo hwe mo de deposit mure kuta wo mo no kura ebi se 2024 ana hye wo mo nsam na de ma wo konya wo page so ye no anoma bi bohwere magu wo masom wo mo bambonum enti wo mo koya no wo maboa wo ma no te se de wo mo ye don broadcast na na se wo mo ko bompaye na eho na wo mbo pini wo mo a wototo wo mo no no wo bia de ne de ebobo adumo ni adan enam saye so e ma pani a wo ne di wo mo nim Ghana fo miru ne ka ho pani odi anim no Clement nwafo Chidimma na Chidimma chese wo mo de enya bone na wo mbedie na wo mo try say youth wo mo sabetimi akwa no wo mo nya akwadwefo enti obesrada se mpo wo mbetwe wo maso a wo ma emunye mre na chese wo mo mfa liliensi enma no ho na emamu na wadi mfinhye du ennum ni du nan no eno na sompansa ntwerofo ni wo mo di nkomo wo mo chese bo ye de akura mo ka se ye ba beboa wo ma ya tonton ne makakra na ye bedu wie ne ehu se wo mo se ansana ubetimi enyam owura kura be register no je oton ne ma enya 450 Ghana yo na wonso afoforo aba bedi wachi na nso ni nyina no wo mo se enya de wo mo atena Ada East ho wo mo bo wachi ama wa bankran na fe hwehwe mu no wo mato aso de afiri ho na se de ebesi bia nso sompa
ya de besomo e wo ye fidi kesi so Mika wo se sompa kase bo no waso so wutie fi sompa 106.5 FM Accra na Pepsodent ye do the two as it ne say bo modian so obetwitwi wo si anopa ene anumere ene ye fa ni do the two no se no ni slogan no a ye nyina ye de nante afi mu nti anumere bo modian se ansa na wo beda no na wo de Pepsodent no etwitwi wo si do the two before you go to bed tonight. Remember to brush your teeth with Pepsodent na wo de aye adwuma eno achi no so just hot kinky dokro no 3 Ghana cedis per to 4 bo dokro wholesales and your friend no dokro wholesale yetimi package kura nso e de maw na wo de aye adwuma nti bomo de a say just bakery for 0256068832 no obefre 0256068832 na wo dem dadaada time heba mixture edro no etuma lewia se wonu moto na se aduane nya wo de honam taye wo ya eno nso obefre Dr. Tafrija e wo 0244417669 0244417669 na chese wona wo kro no enumre wonam kwa so kwa adwuma na wutie so mpaka se ebo a ede onga mama nsa no boafo eno na wohia jollof na pese oyema bubu no ya ahye ne nsa wo de onga stew ne beye na onga chicken no na wo de aye akokonkwan ne jollof kakra na pese wo ye ne Ghana jollof no enye Nigeria for ye nko ne ye na de ma ye de ne danso no ye onga no a ye de ye no onga mama nsa no boafo eno no medima for Herbal Center Dr. Tamoda Sunie ayaresa papa ni osipoko ase mayira ebu akwa agogo na wo de oni akyere ho na banya ayaresa papa na wonso wo de aye adwuma meka wo se so mpaka sie bo na wutie fi so mpa 106.5 FM Accra ye ho meso ye ba ye de aka nyina mo no ne nsem no apam ye ye beko ehemfa obapa ye beko Australia senia China phobia kwakodin senseme ewo aban ne nsem Australia no emu nsem nyina da ebetoja na apam de ye di ka bobo so ne bi ene se sesi Ada East National Security for aso nipa makoma kwado no miensa pa echi a wom so scam yi wom ho bomu ya bo echi e de won bank na manhwe mu ato aso na enne gomwa budumburu am campaign for ya wonom so e wodum jadwuma ko no ho anya ha enko ye ne ye besie no tanka bi ye no eso gas e ya de a eto no etuye na espere na se de mpanyimfo no ya domte no amfo ye ne bia ama Alhaji Mahmoud Bawumi aso wonna Wabennam Timwaya campaign ya kusise enkunim 2028 wobedie. Kane swafo ya no ono soso ehwe meyi ensensem eso wono so e de atoja e kire se ye Rajon Draman Mahama na semu a eno eye putupru nhia mudie ye no de tuja no enye no ano no wonhwe no pebese bi se be ya kokko hu nsenkaye no bibia ebetimi atoko mu yeso sanso ne de atomanim se Ghana Education Service de krata babonten se na anu ya inter school sports okoso e wo Eastern Region Koforidua ye gangrepu abai wo binese mrantie kabo muto ne mona ya chimu mienu e na bema bi nso ye wo no sekan eno nso wo monsa atoso ababe piem se oru akofi ofosun kansa a oba for God and country dwumadie so Sompa Accra na obekasa ye e de fast scholarship bia ye to am o manfo no enai before echi no na ye de atudwa so ochina ene de ne kwa kogina court ye home so ye ba ye beto so She was saying, get a Pepsodent charcoal toothpaste. Midimafo, Pokwase Nyira Accra. Midimafo, Pokwase Nyira Accra. Midimafo Herbal Clinic aba Accra. Ani we want here. Passengers e gumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Ene sa Accra ne botam ye demo. Ani ye demo ampa. Be say de edutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Adujamfi Babaso, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresa no aye more. Oh, me say minim wife ye kopa wo. Wan year 1 cedi. Nyin se ne betom ansa na yeties ka no. Me so me connection na enhyeda nkoyie na esakakra. Ti say wa page mu ama hode bam. Connection ne mu de we. Obo wo di ba de kro. Wa ba do kro wo di ba de kro ye ka. Stroke nso de wo fa no small. Chese agidi wa wu ani de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so ani so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say Owo agogo opposite government school no. Ena nkra hanso obepiem e wo Pokuase Nyira kwan no so. Free doctor 0244774282 and at 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa.
Onga, Obiari here in Mwashroom Kubia, a Pemani near Neo Pepa. I had the changer. Onga, Mama Sano Buafo, FDA, Aji, a JD in Kratoyasu. TV Emma Aketuapa. Emma Aketuapa mpa yenko na yemfa kase ni nyina enko wiemu ewo Australia manimo na ebusua asase bia ni ho a edampan asase bia wowura na sɛnea ewiase nyina aye kurukuru waninte no eya na ebi fa bronya ho awe crackers ne no na Australia empanyimfo ya wonom so bambo ho nsɛm wona ɛda wabam ɛkyerɛ aboa no na no wasɛdeɛ kora na wonidi emfa entwere so na wobɛyɛ te sɛ kwasi bɛsena ta na Australia manimu ni nyina da ɛne sɛ wɔkyerɛ sɛ Chinese for mienu bi ya ba kwanya mfinhyia no aduonu num 25 ɛna ba ko so anya mfinhyia no aduasa ba ko 31 wonom akwa de eni kwan sɛ wɔyɛ ne nyina ne sɛ wabɔwura Australia manimu ɛna aso mu din tetentete ɛna wonom gi information ɛde ma Buddhist for ekuo bi ya wɔkyɛ so wɔ ɛyɛ yensita empɔtɛm hɔ na no ɛna wɔkyɛ sɛ ne wonom si yɛ no enye wese ne de dikan ebi adi nkan aba ama afie twam no wonom de nipa kro no ɛho fo bontin ɛde kwatwene mu ɛwɔ dabon prechi ɛna wese nso aba beto so ntene nyade a wonom begya wonom do makwa gyina semdibia ama yɛ kasa yada odi wasɛm anhwɛmu so no nkonso ɛkɔ so wabra Australian Federal Police for any domestic intelligence agency asiofo womu mienu ene to kesa ya wonom ye operation elipa mienu we se won saka wonom na wɔkyerɛ sɛ kwadubo ya wɔde ayantam wonom so sɛ eni kwan sɛ wonom ebowura mu ebɛyɛ niema a ensɛm fata na wɔboawura mu saa no sɛ wɔdi wo mu tetentete no sɛ amamra no ɛkyi wonom a wankɔ afiase no ɛyɛ mfinhyia bɛsɛ edunum nanso ne nyina mu no atemo ne nyamɛnte no ebrɛ ne nkrabea ene bɛkyerɛ ni ebedi ensem yachi senia ebesi akobia no yema moni ene moso ensi na fra enso ho kasebo no si madwenche kakra mo de baaye no efri hajia special local foods no ene ede emamui coach afane dia wode aba ena wo bo amane se NDC party no ma club baba jamaa se won to so eno nti ene aba eno no nem se eno anya ne de ena wo kasa majority kokoso nso de omode betu dwa wo se we de eye azanko a press statement no omode baba ntin sa no hu no achimbo di nso de wode ebaaye na sem se United Kingdom no obo amane say security agencies no wo momo wo mani na ho papa se de beya wo bia obebu mra so no emra ene ne bedie na oman ne befa ntoma pa efra efisa ye ntena ho mani pa bi mfa yese kan enwa nanka eno achi ena na akua mo aboten Ablekuma Central eno no so e dia fa ye Facebook page Sompa 106.5 FM akra no obo amane se Dr. Mahmoud Bawumia wo so obeye president 2028 Ghana for beto ama no na se kokua fo mu na esu ma no na nso Dr. Mahmoud Bawumia ene na ADWOA breso nyade kokua kuafo wo mani etu eto wo munsem eti na dwenkyere anana akua mo aboten enso de aba no yenua bema ankoma foster nso de wodi free ofonse ayerebi wono nso de aba ene se wo se the so called emergency cabinet meetings no president call for ne nyina ase ye na da bi na president pese wodi twintwan ya nemu na wode edada ye na edefedefe ye nenso ye hu akire dadaada eno ena eya dwenkyere mo de ba na dwenkyere hajia special local foods woton waduane papa na naduane nso ede wono ena eboye chidom ti wo frɛ no ɛwɔ 0246359921 hajia special local food ɛwɔ hacho atomeke kwan no so ɛno ɛbɛn transition no wono ena madwenkyira mo de bae wo boye chidom frɛ no ɛwɔ 0246359921 0246359921 na edem na wone hajia special local foods no na wone na twetwe nkomo kase bonu wasi na efri Sompa 106.5 FM akra no efa ye headquarters wokumase eye Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 FM wokumase adam for radio eye Paris France takwa Sompa eye 101.1 takwa de Sompa eye 103.3 tachiman Sompa eye 106.1 sunyana Sompa eye 101.3
3 Mankasim eye Kingdom 106.1 FM decoder so baby radio wona ye Sompa FM ye Facebook page na like na share na ne mapa ye wi a eba nyina wonya ho mfaso eye Sompa 106.5 FM Accra and na YouTube eye Sompa FM live ye website eye www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio Kanesh Market wa mapetim Doma FM nso Doma Hinkro eye 100.7 FM ne de bai na ansan ye beko no ensem a ye de emema mo no na poso no ebini mampani John Dramani Mahama so woni ma hwegu a na hu ne hyehye koko bodofo se tie bia wo ma ye bi pen na adwuma no wo mbe ya makuafo ho ato na kane bro shebedwani di ma esudnafo no fa baton pesua sofo enso edi ato Yera Mahama enim se kasa no enkodru babia wonhwe na won pesika enfa makuafo no Ghana Union of Traders Association adwadifo nkabomku a ewo Ghana hade ato Ghana Revenue Authority GRF enim se wo montena ho mo fo musika enwa nanka saa 20% VAT na omo so omo de aba no wo montua nne wo montua kina wo mo po mo nkwahyepo eno na GRA penia wono na ye head of enforcement Babru Musakio say womumpo worumbetua Baba Jama kire se wo sompa ya wono ne kodo se obesom ne manfo nti ena wo gya ne dibre kese se high commissioner and the Nigeria mino ebewura mu ewo my Ghana masenum se wo ba bepre na wadi ebrahyebeja akonya no na ye kopie Tamale Metropolis na ye dru ho no na salamba ade hia kobodompem ewo Ghana Water Limited for offices se emfie nani enso na ye ko na eye boapaye pa ne abro no wo ye wo mo pipes no enso befamu Ghana Water for na dwuma yefo ni bia e na atutuo no ma papa no se de be ya wo mo tankers na etonsuo no wo makoso atonsuo de free wo mo nchen na sansemi e nanam so ma Northern Regional Chief Manager e de ma Ghana Water Limited owura Steven Amehie mensa achemu se wo mo ya asem nhwehwemu na salamba de hie nsuo ho hawo no e da wo makoma so abusua go mo apoten Penny na wakoto mame wadi mfinchia do no mu na no wo mache no ya sesie Kaswa Central East Regional Police Command no wo mo onkokom Yera Adamuta Wakiru wono ena Ghana Water Limited adwumako no wotua no se managing director wono so atrese wapa eye national service for bese ahenu eho entoma wo ba beboa ama Ghana fo binumu a wo mo didi wo mo ekatri di no watimi adendan ede ama wo yesa kwa Australia ama ensema hodo a eye Chinese fo bi o chese watla share ababedi ewo wono manimu no eho asotwe animu nchiremu no nyinada yede somo ewo kase iso yeda Pepsodent do the two yeda wo mo ase ene yede betwitwi yesen onga mama nsa no boafo yede be yaduane tam heba mesha edro na etu malaria ase just hot kenke a wunya bia no nso etimi eboa wo ena medimafo heba center yere sabia papa Dr. Tam da so de tam beto yare nso no yeda wo mo ase yene yede kaseboyi esumo numere eyeme die nyame ehira no AKOSUA ADWOA wobetimi so afrem AKOSUA NHYIRA many me adult children Ohinire mame ekua yeboa esia mabronya abrewetia ena afi triple A ejapia apam dada yeko na third service atwa also Are you clapping? Are you giving God the glory? Hallelujah! Every day you wake up shouting, my business is not moving. Customers are not coming. But look, my brother, my sister, who are you deceiving? Have you smiled today? Do you have the confidence to smile? Your face alone is chasing people away. Yeah! We all know that the problem is not a spiritual problem. The problem is a dental problem. She was saying, use Pepsodent charcoal toothpaste to remove yellow. Somebody shout amen. Twemani na so ha na ye begia kokko sachijabu a fletcher wo so wono de odidi sumi na so wayo atweafuno
ono papa wo yo no de omanfo ehu eno ti kokosachi ono de wose ono de ode ne kwasea epe nyinkyere woka producers no mo ka jagumo production room enya asem keto akra na wokọ master control room wo so a MC a ho no azuka we Ghana ni ne fa ye Nigeria ni America asem no na wi akra no ahye so ata America sim be kuma brantie yo eya asem o eya asem kesi o azuka Obed Asamoah accountant so ewo MC a ho omu chinchim fidie no na enya asam ketoa wadawro mana social media applications no yedi dwuma ewo so ti subscribe share afufuro nhwe bi na wontie bi enso emfa free ho na wokọ SOMPA TV ho so a abrante ye friend Tony wono na chinchim fidie no school fees na David Safo Kantanka Simprimo Bema fa ho ye den abrante no ene systematic press omo badwuma won kran enya asem ketwa kra kofro bofom pa bema asuketwa me yipabre na asaya wabwaju fosuo 19 fosuo minifuntum pa katatie srebia bonchina na atwetwe kodi awu atwa miansa ne yakosa me na meti adwam nam de SOMPA sempenipa adimrika gigi ekobose asase so kansampiose campaign wo kitikriki yasi akokọ onwu ya yengro ne mpaboa de biada omna samo bibia boko de ofo bibia boko so bibia boko kama pa ene wuku mebwa ene wuku ana me krada brayo kon na ya brayo kon ba se ya wuku ada bia no se maka cho se me de me yefon to ti besi ana no pay beto sa amre nyina no menya ne di opon na abedi gale na mahono di na ni di SOMPA FM gere no ahono yo vojo si je won ka se na oni di e asam na no nwanwa na gere di obi aduane odi ada o an se wo bi won adana ni ha na obrayo ko obi si aka ne gere but wo bi won mo a na just wo bu ada so the first no matewase me so abrakwadu na mete ne nje wo be poso sata na bu adadie wo ho pa wo se sechere side de ene na bibia o obi wu a omni buada na buada no so obedu dokun kentema kura woni di te wo buada true amena na se no the boy asichim enti bon se pan no odi dokun kakra no odi na de be na opese odi awome just was sound quiet this am kase galengwa na mahona na chese mama te wase so ye santini be ma sechere ni enti na kwaku sa no de buada die no na chese wa mo wadrum dia na chese ya no aduane ya no aduane se ne na meka se enei first no se obi wu a enne ye chaduane wa yi ase ne ade na ebi wie bi ne ade na ni wo sa o ya na ni wo na me wi ase o muntumam na kamle capture o mo obi wo ho a minim ma bi ananse pa ibi a ekoye wo mo ba na ma ni bi kura na top politin bag aduane nti top politin bag bebe awewa ba wo mo ka yaw eti se no ye yo na ade da party nipa ni wu a instant na wawu na esu ni ade but ye wie a de aka ye party nti na meka se nipa bia oto ahwe ye na obewu am ya your party o party beba pa hwe ma meka ya obi oyo defo ana wo sika na me fa so oyo defo wu a invitation na esu ye ba ya nkrofo mi so de because ho na e de na duane e de apie obi wu a na obi ebotom ye hwam asante ya obi wu a na obi botom ye hwam omo atams ya na omkuta papers ni ada busuan krachefo no ukohia de sebe preduasa o edufu pa wawu okay wawu nti so far no ene wuko no se na de obrayo kon yawo bibia bokọ ye tiefo na yahwefo na ye chia wo mo aye bo ma ba so ene de me mpese mebodi bia ana obi frɛ se ya na je ye de mo ye fim tene ne de be so no o chia obi a onyo hene o chia pram so hena nti ai wo nya hene de anu afansa ba mo se ya na senior college no ye bobo mo nti o mo nyina senior college na ye beka ye chia obi bia ye do mase ya wen kwen ne de wan chia pram so hena
amacha no say we entete ho e ko deep na na mecha na so me na nya metra na yi ho okay and so me call you Sarakuba ba manya ani na grani o and then me drew on na say me hwe na Sarakuba kan si wo ti man fa obat me call so am mpeso aso okay okay me call na na kropon hene wo okay so no te sasa o fa kosi abepo ti na kropon be bia wo bia na wadaroma me chia wo pa okay the nations anke be bia boko de Ewurade ayade ama ya home ama ya mkwa fofura nhia ne ayi and then me no ko hia o easy plus o o easy plus unim easy plus easy plus yenchia easy plus for nyina na me ko numa bodwusem akwaku beto me oh but easy plus master no atu no ntu say easy plus for nyina aye sompa for dia awa no aka almost any madwuma say SOMPA FM. Easy. Na Gloria de untimi pressure. Ababa we be a friend Gloria untimi pressure. Ultimate pressure. Oh, diamond mu nyina o. Diamond mu nyina o. Ene Valentina. O dino na me boba no. She. Easy plus. No mun sa no fe. Nisi ya nisi. Aponchen kwai. Adaruma ahojo ani enfoma adaruma omadi fufu ni bia master the friend Linda no Linda no okay omadi fufu ni bia ye so beto mo abe obo eh ese ni papi mi anti han kura anwe aya ba da abo ngrofo bi o ai aso okay maja 2 weeks na kwa create o yago okay ya fancy akoma easy plus for nyina omo ya adwuma say Valentine be say ya wig kura dey easy plus so be shishon sa no na ma easy plus Valentine easy beauty plus kabeba ho easy beauty plus obo was here ya okay and then your bra you kon amanfo toto nyina e bedu bebi na akoye kon ama wo mo etonia odofo ye busa ye ho se asikafo krakun ewo wo mo so sanse wo mo ne adefo no na ade afa bia so adisika na eto asikafo no so kura sika no eno tisabia kusabia nyado se eye bakura na wo pebi kura no wo duru bebi so mo fa na giwo kura no obenya bi na wo de na kwotene fie na wo sika ni usika wo hemfa ehun krata asem kura wo betumi asikafo tumi enya bi diom kwotrom fie worofo akoba ne sai wotumi eye wolo de makodai sai ne ba wa bra obeto na nam ense do e mana adwenwen so atumi te
se oba wiase wanya yefunu amfa ngoba eho no no de sika apram ade afiri ho orofo ade bia da efe no sika ni betumi de sika na to ne ebusa ye ho na anwumre se ekobasa na dwendwena firi ne so ne koda na bia man ye okon de man na firi ne so ne esam busa se entiase nim na yampa so obenya wo nyina bia kiri no wakun betumi aba ne so ana eno eya asem foforo a ye bebobo ho ewo obra yokon adwumadie so orofo yenti enwum no emra sisia okay obra ayokon abrabo ebona orofo abrabo no ebetumi ayekon adiama wo a orofo ne wiase mu akadie bi no unni bi na dam wadwendwene na yebusa na se asikafo obra tumi yekon edema won sanse ade efe bia wo wiase bia de sika neto ewiase ma brabo ne pa nyina na ye de sika na eye ono so ye odefo mpo se ekokoye se ya bawo kura no a enkrata asem wode bekwa akonya akoda ewo SOS na ofa ne gibi no orofo sika semu owo bi akoje akoda bia betena fie ntina dwen so ate enso wo ho akwayesu ofin so nsabode ya wiesu ye nwieye eti ebusa se wopon wonya wiasem nnwoma ne nyina bi no obi a woyi odefo sikani no still wobra no eyekon ede manana ne kwan beso eya asem o we gisa asem peni padwumadie so nko a the nations anchor ya radinja na efa to so mi ri be cha ma me ni tawote na sina ma mo ndi ana ese ene no ni SOMPA FM. Okay. Yachia omunyina na afi so mchiaso nko akwa ama bodi akon me ma me yefuna wo mi akosia de nko a ene me ma me joana bodi akwa mi apani dada we mesi ni dada nko edima. Okay. Oprata me ati apenti contractor no to nine so as the rule na to okay ye easy kra na mi shano na onya me kasi wo bodi akon edima pa odi ahun da se esu na me pa so pa edi en no nyambre ya ya ko yanimu a obrayo ko na dia peja topic bia na chese dada me da na ogo so no no na be hu adwuma nya ya nka ni ha menya asama me ka jo so na ohima de ma wa ohima de be mame o de be mame ni akosunya adwuma no fantastic go so hima sorry aka me so de be mame oh me simi da oh asase ogo so de be so wa so de ko minti aka men ka kora ko beden mo wure be si fom obepaja go so hima o di asase be ba me ma na paja me de hie na ya no ye profa na be tia ba wie ka be ko na abroad da ho na akobo sisi ya no mo believe say ya dia wo wo chichiri ko anokwasem maybe blaster prayer ba ko awaji di ba ko bo ro so wo be fa go so abetia o ma hin da do nya be bi ko na ko si bo so wa no chen pro so be so bo ni sisi wa na da chi bia o fa ni ha ma ni bi kura ware a ye nya be so adia sin ye go so ade dada ni afi ni ye bi anokwasem SOMPA FM ya yo ko na be ade ye fa ya no ede eno wa busa se enti ode fo nso abrabo timi ye ko ma no ya no na metima ga se bo wo mu breche anyafo minimodifo bi anya ne na ngote minimodifo bi ene se ga anya na ma ne yie yo nyina kodi ni nua no wo so no mpesa be pa bonte na nko no so timi ko mo nche ze bre na de ntene ana bra me ka ni so mi tu bi akoba bi aba ngo pe ya odi enti na mo kasa ya wo be yesikani a ejina adam David yo se Solomon ka se urade e mani hia me na makasa etia na ma mi nya me ho mmoro so na me wura mfiu no o reason nipa benya yeyo enya level na nko anya asundie ya wo be yo de fo akobusa papa ko kuti da ya for ta friend nebusa etimi du me bi no apo obusu afo nya because all the papa na esi o mu dibi fa nya be se la mo yero o sikani bi pese ni anu be basa o tunu wezo se mi nia be school akese bi abetia please o tuatua university fees say han dan obedam de man hostess am a car sono no ewi ase anza wi ni bi o mo man dam woni na ni nia nanya we sigani ye ya na ya no okay
na sika na ya de kwaku se de o kan no de ya pa kyerese so o beti sika ma nua ba na ya no bia kwa akonyo so ni kai da ne to ya zebo na papa na si nkonwa no wo kan kire akwa se na we na unua wi sem na ba yo sa na mfrɛ me de am ntimi ne mo nkoza o anyem am ba so me se me a meje are me je ntimi hwe no o mukasa no no asonika ne ha for na esine no man ne bonani no wosu ya wode ne nuanom mema nso e wo mbia kwa aburokyire ba ko frɛ na o se he den dodo a onye obi afie nko no wakodidi ntu be frɛ duma ba wa bere untimi no aduane na ese no ano no bo wa kura azi otimi ko ante afie nu ho otimi ko hwehwe ono so term ampom te ano afa pray wasafa pray abagana obetra na ABC obetra na ABC dim kisikani ne bu afu ko kan ma me ka chense ndi nyame hira no he omo we so usigani ye o ma me timi no ya ka onua no mji mi ndi o ma me no timi no ya ka onua no ndi na ya nyame be hira na nsan ye ya ko abi odi loto nyame hira na nsan ya okurum ko ne ba ya hu ne ade o ayeso trim na ade o mu nim se ebi kura we ne ye fame na sika ye da ma gidigidi sa o openu we anya wo ye trimodemfo ofitina TV so ene sigani ye na fomo anopa bi mi twam papa gogu TV o mu se mate tie ni mu se muza se we ye so mu nyina twan no tu ka opia me Allah wallahi se bi wo ho usu abi firi no ho abete na hunu nanim so antimi gase onyi ene won sa me pa che no age na ni bo kwame usikiri tinima ye bia wa miemi o ne ho fu wonim ko efa so gu be mamuzu hwe o ba bia obo bredru ne monyam ekura so no wadamfu bi na epie se ya na wo so wa bekọ no onim wase wo ye nsem obeka ti be pa sika ni ye ya wa wi anu se ye na ba omu ni kapre ujiginam so ba ye so ate so onye sika o na ebe ye hia be hwemra eno abaifo no tame wo se wo ba ye no a wan fa am so omunya waje ginam se wo be ye uyi wani sa wonya so a me hu sika ni timodemfo wo ye busuam se asoma zida ebe ba be frɛ na frɛ ade anya ne maame ma ya sika ni ye ujina ba bi to aduane a okon do anya yie e kire wo soma ni a wo kosoma so obedi nokore so obeka wa na oduro so obe ye ode sika ni ye na fomo utwi wani sa wa wo beto ne ebesi bia nsi so a ubeni obe ono so di ego baby woti ayaya na no me frotonto obi asem okacha me wura wa mitim yes mu ya answer madam hu kotia mti answer say o meti offer etia men ha ho offer grab ni say bi odru ndi ye kura de ono ye nhia ka mu say dawo wo hu minani agede ba wo asem ni mu no a bra wo dwene go akira ba hwe wo hu say wo kan wasem sika ni ye edi ya sika fo de omu aso che nipa bia wo wiase se yen ne de ye no kura sie na mfre no go mfata kuma no de sempo aba ntubo se kwa besina kwinse ne bi ofi afafon ya baade wate se antimu ni awu da be no mente na ma he na woto da kura wie kura omzi nyame pa na asia edimi go fa kwinse ne so na aba nanso ye defo a esi ye no first thinking wo mo chire ho no a eye wo say ya ma de de hye manye yi o nti mo mfrɛ no so de obakura ne bubefu di kan bo na mane ne obeka no ne ahwe de aye ya ogina so o monye say mesane ama mo monye enye say ya onyanko o mma o pressure ne e kan na makofa aba mprom today bre no ya osika ni ye asika phone bi TV ho bo mo nsa no si wa ka bi ya chem say on ka bi hye de be ne beba eno na wunua bi hia mo a on prompto say bra e bia manya forms bi mpese me start school bi a o mo say o mo de form no ye be peke ye bi a next 2 weeks no abo ho waje no watwi na ni se no no awuska wo kotua no woto ane aheda ama me se ho ne ye de befa kwasi we de mani nsan unia ba na yi na so o omse chinanko oh yawo omse chinanko omre school no omse omudi kan je 4000 na we yi also an book you say finish so do grinded 10000 yet it is can 100 million na obetumi akọ ndi we de bomodin na send na ontoto ne ho ne ma yawo now to won ka bi chemu o ni ye de aba wanyi o ma me betim no wa ya aka ya sika ni ye businesses na mesika ne ba o ka abontin pia o yiri si obi ne na because we nya adaje ma no o tena ne nchen pi waduma egu sika ni ye wo ya japade ma wo yire na nya adaje ne ma no a o jawo de akọwale ni ba foforo o tena mo nchen no o hunu ajapade da nso a wo so tiri mo den wo hwe ne ya wo ya na oni da ache sika ni ye yawo misia sika fo na beti ase sa amre o musu
eni asumdie sei sika ni yetimi ma ye business anu odi bojo ba akopɛ na ade de wasa kɔ nanso boza wo yira na wunua bi banku ni fufuo bi obekɔ akɔgye ne nkrante eti egusu ho no emfa ne ho oka ni siwa no watu ogie atirimu ode ka bebrebe yi ade na omani ntwibie na ogie otirimu ode ugya no nso so a eka obebo yinji ama wa ma obefili onim se wayiri wom onim se petrol short no otwifa so ba brad o wesika obeto sika ni ye ya na wobusa asemo meka bibia se eka bre pa o ohia ya basika ni ye ya chen obi o se ne ho kire no on the otimi na ne tu obi su kosu an nsa beka bi ba wanya awiesu ni ahoto ayedidi kofo na edima no mu ni nyansam ne ya no so onim so wabre pa peska udi bi adwuma obi aba o ye ne opɛ aso omfa na o check ade bi se ye ka eba na be nipa na nima wutua ne gaze ade na se ya boka omfa wo ye ne opɛ ya eto bi ase bonna ya se ba bi adi bi de wo no yaw sigani ye ya no kwasem o sigani ya sem grantete ye what yet yamudwa wasum wo boni pi wa hwe wabu ni ba bi wonyini sa wa mono a wo sei sigani ye de yaw yes Awurade so ma ye bi won fa sa ahode ni nyina nkotimi da bi amempa ba akopɛ na mebo se menya nka Awurade ma me nuanom nyina anya yie ye ye tan na nka me nko ehia me na gam so na ma frɛ bra me de na de ntan be 500 uni atenten 9 ne ka bomu every day nka me susu anu ode ne wura we fia apeka ni bi atu na de sin be bia be so okobia obi esi ni fia na ode wato ano hwe na esi ma me ya ode nka nkura nkuno na we se ye de se aduma we nyina ma me nka me ko anaze Awurade mu obi an kakra na obi amfa ne hawa ametu obi so ya wonko a upie fira busu ya tese mu a me se o sikani ye ya na nsi ya ye sikani kakra bra ye bre no ura abusa kwaku asre ezi enyansi bi ya na kwaku ka se mi jo se TV no so kura wa ba no wosu abi gwa timi gaza wa ntia na numpo enye sikanya no eno ho no nya tan eyi aba okọ wa so ma me njame me ba ne wan ga atna so a se wo bo ma me die ni sikani ye we fem no bo de ro woni ni asem akwa akura nim sa me kom so me wo fa me ko tia no kama udu me de njame otima afele pa mu se anada uni so be kan se ni otena TV ni so asa ma me ko anim no ade ya anwo ye de efun boni na kura ye sem wo be kan so no wo gro dada ti asikani ye de mesre ni de maka kiro se nyame mu obi anya yie but on fa ho akoma eni mu hunu mu nkan ya wonya se asikani ye that's the reason why Awurade mu obi anya yie no so ni ho akoma ntimi nye ye untimi ncha de untimi nyi sikani bi mua obi firi se nipa ne ye ndi ubeye ye omfi sikani na wo ugya ho di no bi masculinity fo mra no ugya ho anado fo okoko bi be bo pono etu ni se ne ba yare enwene so opemu nti o ma na ngade enche ugya ho sikani ye na fom ya upia abontin na uhyia domo a unka bi nhyem bi a upie unim se nko a unche da nto ade 2000 ekura o edom na ohyi o mu keke no ye begegiwa unwie na ade akire ka 3000 ubetua onu omu nyina hu obi ye pene de tineska fo bebire nta nko adwuma mu nze papa brother for some time on pass bedura we say my papa mata na fatami ana na watua wo hunu se mommoa no nti sikani ye de ya ye nsem bebire yenya ma Awurade na agya mono mfa bi mesoso okay wabra no ayoku na chese esikafo a yesusu hye omo de komo adwo wo mo no ekon enso eda ho ede ema wo mo ye ko ne de doctor Nana Kwame Aduna enko twetwe enkomo emra sisi a Nana Kwame Aduna wo ye herbalist esan spiritualist papa no owani pa sa doctor Nana Kwame Aduna wono na eduru ba bia we obema wo wana buzezi a sense asisema pomenteme wanse ba braboni mu a wo wano na doctor Nana Kwame Aduna wo soma wo mo mo bedi sa adwuma no ye ne doctor behwehwe komo si madu so say ya na marketing for yebesere wo mo na wo ne doctor ni komo doctor so wo ye LPM man na minim de ntia na de bia no na ye boni din akosi se buku da na obeba den ya doctor wanya ba fidie so wono aso na kan wo so fosu afidie eduru akire sanse faako amanfo frɛ doctor Nana Kwame Aduna firi no
utumi se ewo akiri papa doctor transe doctor be mo akwa yewura katachie bibia bokọ de yewo aduma lawruma utumi se amanfo so frewo papa bi amanfo ho kire wo mu o nipa hia mu o nipa so yale na doctor de mama ni je ho ba ko ne se memfa ahoboa se de mra no eno de menu ko ene wachi wade unkwa ne hia unkwa eno ho odene so be ye aduma sum nyame yi ene hia anokwasem eno na mama ni je ho no wo mfa wani nipa ye kire de ha jam no kwase nyame amu obi ekura menu fie so papa no ofilum o se nye Dabi eda ya bu agu so kura wa nya mfiri nyame do ba se kroba no kwa oma kroba no kwa oma kroba de eda kwa wa ma wo de nyame de wa ba se bra be bo na abo so ye fe no nwanwa ohunu wienti oye tope ni oye tope ti je me ye nwanwa bisu hunu wie oho de wa hunu pe oho de wa hunu pe na ka se obesa aware foforo no ho awade de ni mitirim so ngware bi me wa se ne sisi a mana nyentam ani emre bi sabri ahoden wo hoyi me wala munyina baba ya baba hwe baba tamachi jeso be wade ababa wa na jese mpetem be wade obewo do be dey obewo se me ma ya to ofro ba ko fuma ka 11 tu pe opa ashim ka me ma miensa ne se jeso fa ababa wa Sompa FM doctor nansa na manfo complain o musisi ya de oba ade chin ya ahwo ese kro oba ade chin ya ahwo me kan se ka sa gro me na medium me se da ko ma mehwe me so ho se se afa na be trans pa anya ya aduma pa anakwasa me ni abere se muntin ko fofo me chi doctor sisi no so oka na bema so bema no ho ya aka ho me de ho aduro kakra ba o de edu ha be wo ile sa be ne doctor me na me no ye interview na wi a se medical yi me PRO no e wo adwuma mo se ha ya fa be guma me na meche be guma obi bonin sa no no wa mani bi dada kokko sechi ayo na kami modi na ka me nye dai a o te hospital no we ye memma duru ankasa papa ai begina so peme uche miensa afa ba ko be slipe okay we echira bemma bi obedi ka ba me hu bia me man ba ko da before we o me di baba di baba gu ha na me di man crofo samom me le for okay okay na oba show no so ane de amanfo mema yokofo mu ova enkran ketekete o mema ketekete ene di wadi amanfo akagina mu ye ya me na bi na pam edu wo ene de ba biawu se ene hunu se nkofo ba ko humagu doctor basa na wo mu de dan komia tintin mu o company so ya me da goma empande so okodia ne agoprama no ye possible tiwoni odida akonwa ma wuntim ba hobi miwura pedu be yan nyina metwem a okay metwem Yesu dinu doctor ye di nkomo yade be ne yade be ene ba wo so how to sa me pam to me chia yewura da se bre otimfo ketechie pia me bom no chia wo woni gana ha de so obete me lo ha me ho na obete afre me chia me kro me hema na ne yopuku ya ena me chia me busuafo nyina ena me chia me wofa ko fie sare oboma me chia woni no menyina ena me chia me ma eyire de mini bi to sa me ya me mo no yire de ommo afre me hwemu yo ena me hwe na napia na napia kubi jambibi okay eyi hene duaben aduaben hene aduaben bi do chama papa o yinipa me bon mu chia no buru ye aduaben ha o hene o yinipa o aja aduma aduaben your friend say you kwaso fenso kwaso no fenso kwaso yi your friend say sraso okay o nipo waja o ja wo do boko ena hene so fata no wo so wo Sompa FM na yeni nkomo amanfo yade omope aduade de ya misi yade mini ho duro ne anifra after dibi adeba ko kum krofo ne cancer mi hwe se over cancer me tuo gusesi a hwe na obi ba na no ne kokotu se ena kroma frame yesne ba wa betu se wade me number ya na mu twitwa mfonyini no wo twitwa ya de be ya adwuma so ena cancer me se
enwo kra wo kra so nko fie nko wu mo dikren what nko ma be so mle wa mienu aja nyame na yo na mi o mo se nyame na ye aduma ne asu agi hu skadi ana osa umnu madura lopa awia enumre ade be chen wonte osanka me na ka kire me me dwo ayama fo da dwene no stroke bitinitin stroke na de ba ko se mu fu me chiri na de na duro no se o massage mitin massage be ne be ne aja memo ani agu etwire memo duro no ne 3 days na mo duro na afetoka ne wo hwe wo chia no wo se wo chia no ho na di dua pagya wo se tentan no hwe guadem sa kopim se tentan be firim na o de abrami no to double bemba na de ka ho ba nam de yenya nkama de nam de yadena komonia na minsuo wo ginam metwa akọ de apra hu na de yadena komonia etwire memo afri nya egusisi ya aja na chese etwire no eye man na kompo no so we kompo de egusu kura ma bibi o se otwa waba o di ho dance aja nyame ya adwuma ya mo fa dance fo ni bi mra ene ya minum se obi wa obi teo ade ba ko se obi ba ai wa ya no no ma tv so media dance oba ma mo nsa ne yade e wo se wo ba media dance wo ya wa no na de compone na mama fo hunu de na anya wa no papa no me ka se cancer ne kokoro yeso ko fi ko hunu wo da hospital be so mensa no ene asifia na maba mo me ma ba no media dance no ba media dance na sha fofo wo che kro fi so na adu na adwuma no empagya na wo de wo so na wona mabonten de na kompo no ho de no wu mami do do be betwa wo ntwa me mu mien biem enyo na na kra anka me nim se sa atwom ye mu difference etwo ye se ba ku bi e frɛ no dedeku twede awuro pa no ye wo hania ene wo dedeku ene wo twetwe na so ene dedeku nto aso ansa hania so wo hodo bi hania bi wona da hwem ebi wo ya se ne bi so hinchemu metini nyina ene obi ba me ya de anka ne mo duro no ene ya be ka no bi sam se wo se anka no ebuna ne se de abre ene no obi fa ko suan ko ye akoto ko suan bo se akoko ko suan se de ntwe ko suan eja bu tso ye hu no se na kwa bi so ka mene no ya adwene kakra kire se o ka sa akoko ko sua o be ka se yida se ifi akoko ana se ifi ko sua okay eno se no bi se akoko de ana se eno se ntwe de ye bia na double de ya se pa ne se ene obi ba se doctor say na ha ko microphone ni doctor say ne kasa no awewe o mai akasa na kasa na awewe kasi wa we enye no kore enye no kore enwe kasa na nwi o ehihi ya die na abem yare na abem obi wa ya se cap no kotodwe sei kotodwe sei so bi ya se cap no ya se nsuo wo mu no ya se nsuo to kan wo mu awe aja me ye man ye okay aja ya die a wo ntimi hwe no me na mo famre no na ho na kire se Dr. Kwame adu nei as ye yi anifra ni free mu dia ya die wo wiase bia wiase o to se wo ya bia enu nan so obi ba wo frɛ braso meka ensa pa o to so ko da said prison kakra wo ba na ensa tie duro no akrokota ya frɛ krokota emwa bi wo prison ho omo ye omba pa tuntum aye frɛ omo krokota de aye no na ya na mente Ghana ba ma nyin ska ka ma ye bone de but ni kwase treaty wo mo sa emwa no te sa mo no mtimi ta ho wo mo tete wo mo se due ni be ma fefefe oja ene se oba wodi emen me de droba ene ma no ene se oba ska family me no eja me se 4 minutes won first come so ni ska me ma won se nipa ye mobo anokwase ene odi ska bo so wo me no ade am ye no from ma wa me se ene so ma me ene ya nya ade so bia no niska eja ka chem se miniska ka chem se miniska se me wo fo mi nem se ayi manu wo mo doctor na kokoba ne se odi ehumo brohwe wo mo sa na esi won yi a ombeda was wo mo ma kaya na kaya na sa no ntimi ma yare ne sa da de sa de ntimi ma ya bone wo ye menyame
na so wadura wakotete zunya ho na ye meka aduro so meka zem kwankwa osoma owura mu a me bonne ka tua no minsuo no mpene okay wo mpene na ase so ne friend say konkroma na se be konkroma na wonim so oba tv so ayo so bona man se me be mugunsa bona man se me se wo ko kasa mo se nipa nyo me ka se yi obi ya eyi obi tan eyi obi ehi so onti me bona man se me ba me ka se ma no okay mo se nipa ya ho ya aja nyakopon se ko ye me yen se o ma broni wi ni ko tin nyakopon ma broni wi oh apa nyakopon na ye ni enwo abi fo mu na kere jenchi wono abi fo kuta yikuta sabe adwo mane broni ntisa broni ko so no wonu kwa no pagyaw abi fo se ko so ne epon ba aja pa nyakopon de o ye me yen no se na kwa mo ka asem anwumire aja me ka cho se nyakopon mi se ko ye me yen se o ma broni wi ye etika ye me ye fan se ye Ghana fo kura ke yenwu na ka abrofo ntina ho broni se ko ya obo abro wase obo akokra se na ko asna aja abrofo kuta adwo papa o oni ahwo ya so aja ye me ya papa so ntino ti se before yon kokko so ne epem ba fam no be ye no ne de yade aye no so se twire fan aye that or that chan ne de ya brana na kwa me sa fam yade twire yade no eye sunsum yade ana se abonsan yade he eno atimi ba eba enu matumi ba ena abonsan fo na dɔso me do ba me yo ho adwuma ansa wo de ni hye me nsa Sompa FM wo de hye me nsa wi a na ayima mama oduru wo ba fe wo ba ne woni wi a no ma fe 7 days ebi a 7 days no so na se etrokan numa na mama oje wa ho 2 days afi no asam mo start okay ya ne doctor Nana ewa TV nyina na etwetwe komo ewo asempeni pa dwumadie so dofo ye ka kire wo se wo how amane be yade be se wo ye ni fredi mu a doctor say bra obetu ya dia se deku no dia ma hefa na doctor Nana Kwame Adu na wo me wo kwara so agree kon wo ma ase kwara so agree kon wo ma ase me number ni 0246 24 13 50 0246 24 13 50 and a more WhatsApp number 549 0549 54 94 0549 54 94 Dr. Nana Kwame Adu agree kon ma ase obetuma fast start ufa ka poko le ka usu be sister Johnson usi wa teji wo petrol nche be ofa ukuna na ho edu baba betuma fa so for line no si ay new vision new mission usi new mission ene betuma na tekura bambo okay usi ka je so agriko santasio ofa me wodinu kakra na ho na nya e did you be doctor no be busa se bre ne brebe na wo ye adwuma me ye adwuma da bia ena mesram obi wa kontuom sabrochi memo se hino so ya de ya wo de bra me de dra bro ena obi a bibi hia wo se obi ku ha wo ye woju wo ye woju ku wo san ti obu kwase a woju sika no odwane ana se wa kontu abrochi me na wo penkrata asem abonsa fotimi se kwan okay so bra frame na me bibi a bro Nana Kwame ade ma nipa dore pa wo wiase obi an bibia yira se o ka yira de bra se obi an yo sika o de bra ene wan kan wo asem no awo de se ja me fantata hwe awo de menya awo do me ne busu mienu se me be man me ma hwe mutu ya hwe awo no fa ye me ma no awo no fa ye me ma oh be me nan se be me bi firi brema ba mo o ba bi wo se wo kun ne da wo kun tumi ye ne ho aduma ne ho ba na ado ansa ba entimi na je se su ntimi ko spread adon to spread wo se wo me tiafo mu tie se oba unu kun danan ho ba fa second tu wo se ntumi ya bodɛ ni so spread so sa so de ne ho be ba no ne hu sane no na do sa akọ kan tu wo fa kan tu oba no fa kan tu wo se tu ya bodɛ spread na wa nya na be na ba na ye sa akọkọ awo beto Doctor Nana Kwame na be ajanya me atwa tade o anokwasem wo bi say me ko school dum class 1+1 akura minimum me man ko school no me akura bone o nyame ye ne ho senkyere o nyame sa kyerɛ me o nyame ye ne ho senkyere me no mo bon nti se ko kyerɛ se de me ko kyerɛ de betwe dua na misu se nyame wo de me
na ye be wie nkomo no na ye be wie nkomo no saa de na kyese wo wa no so ho wo wa no se man mra wo mhwe wo wa no wo ye adwuma papa na no bi ba ho wo wa de ye se adwenboni wo ti mo babu wo babu me si abra me mra me na ka wa ba na ka munipa bi e video na ka mo yese ye frɛ no wo be wo benyan mu wo bo adwuma papa ya be ba ho e be ba be hwe wo wa no ba be hwe wo wa kata che bibi foforo ho bibi o ha ne se e slow kwade ana me o fe kan e wo broni pa o free german ya sane ya rema na sorry abede stroke no ani video bibi o ha ye be yi broni wo bai ba ha wo bai no ye sane ya re no wo be densu na se me sheda video ma me na na hu ntimi na wo ye di broni ni beto so me kan say na me mpa ho kire ene me mpa ho tuo ene mpa kokotinti o me yesa da bofo no so ne num se wo mu nyina o fa so am e wo se ye ma nyame anim nyam daddy ene de odi achewo se nsu ni nyina nyame ne boy tie wo se nana kwa me de ye adwuma e ma manfo hu saa wo aya from mra wo me ye bia wo me ye dedam no ye intimi nsore ya de bia wo dedam a kwa nkora ya de wo nyame pa mra nana kwa me na so wo fan agree ko ma ase kwara so agree ko ma ase me number ni 0246 0246 0246 24 13 13 50 WhatsApp number is 0549 0549 54 94 94. Mr. number no there. Look number na okay. Hani de nana kwame ebisi na yeto adwumadi so. Timre pam no. Na wo be manya adwuma yie no mutimi nkagya no. Nana kwame de aduru ni bia ba eye kama tatahwe. Yami boa. Munipa na otime ho no. Okay. But ya chan for no mejibi nam fo mu ha bebrebe. Ya bi nana kwame nsoma obi a. Ami ame baba abegya begu a. Ya bra beti begu a. Mfa nsoma obi a. Ya na ye mobo. So bo ba ho ka na da ho. Ah fa ya. Ne tuwa ne tuni. Na ne tuni. Ebi ko na ntwen kura so kakra. Hallelujah. Na de nana kwame bobo kwa o. Katesi ukwa na de abegu ma hawase. Abegu ma de. Your friend odun your friend SOMPA nim. No okay. Ya ne doctor nana kwame aduna na etwetwe komo no doctor wo bo adwuma. Doctor wo bo adwuma no kwasem se ma me fe duru ni nkire. Duru no nana kwame de duru number. Mema duru. SOMPA FM. Omu bobodi omu pebie no. Nana kwame se enyame ya dom aduru no. Wo de be dey. Nana kwame se aduru no. Wo de abafu ani abre na doctor so animu yaza kitu. Enya sa kitu akra. Enu ti no wo bra yoko dwumadie nemu na ye ne doctor enso etwetwe komo eyo bra yoko. Abrabo eye bona eye asemo omno asamoa ya ncha ya tifo ni ahefo mo hwe nyina amcha na pramso hene na babia obia wona oyire mechiawo na menchia dolapia ewo US kofi usu ewo Germany Hamburg kofi babia obia no mechiawo Mr. Monso na yire ewo UK me amenwa peni on so mechiano because omutie pa yawo ene yo bia yo komebo SOMPA FM kasa na de beto ho no so hia sikani enso wo problem esikafo okun wo won so say de sika de abiaze ne panyina no tumi nka edito adintina yes aka say but o hia ne ayene de obia on the positive side no obia on the negative side okay so ye komu pa untimi nyi sika nton enchan e oni pa wa brabom ene ohia nso e ka ni pa brabo ho ani depend ni pa
the way a usika nya wanya no ubesi aye ho afa sikani wo problem ya obi anu awia so ni problem on sa Ken Solomon kan sembi o si ohia fita de rade manen parliament so ohia wa onyam sompo ya na nsipi tosini nto ohia fita de manen parliament kura nemu ne ye kan se chewe se sikani so problem nya sa na tie ana ohia ni nkwa na ye so onya problem dabi obi o the problem na de ana tie ni ya obi sikani a wanya no ye mani nya problem no ono ankasa nipa nisu a wodi nya sika no ye obi wo sika but wo tamfo because of the wodi ni sika na ye itebe mo nya problem all the time yo nipa bi wo kromu a ni sika wanya ntini wo mu obi a ti kroma ni nyina soliti no wo problem oda wona Ghana ha ye wo sika fo no bi wo hono ma boni din a na hia ni ebu afu ada na sa hia ni on kwade da fom ada na on kwade da sa sika ni fom e wo de wo ye no ya wo sika fo bi okromu a ukwa de wo mu sini sabi wo mu ni bi eto nsa didi kra no ya na na ma o ye happy obi bo ho pokra na e bebo wa mane ya wo sika fo bi ade o ma ye o mu nti o mu aka ho bi no manya problem ti sikani bi wo problem ba sikani bi oni problem ye tufua ye ncheke won so hwe de mani panya problem eye de nipa wankasa no sika na wama na lead no de wo ye yo sikani bi woni sikanti krom wo ma mu wo fe nyina wo yire ni bia obeje no ti de bia wo na mo problem say maji we yire o mi sikanti maji we asase o mi sikanti maji we prot o mi sikanti maji we kokofu o mi sikanti maye we se yo ti de bia no na mo a krom sika for most of them no bodyguards di o machi nyina no omo nim said o ma ye tie nkrofo bi na bodyguards di o machi ti de bia no da wona o te twere na osole abeta ne mpomam so obi ba na so a na de tie ne de amma ohiani ya na edumwe bi a sabe ni problem no ya ka ho asem na na se de tie no wo de wo sori de wo de to adwani adi no ya obi na eni wo nte no na na da eja wadwenwen ana wo mu no unyanka wo beye ya wade bi wo pese unyanka wo beye na unya etimi ma wo problem jana wa rewo edano nsanom eno ne ye ne problem ba wo pe problem pa yeni mo hia ni bi ono so sabe mpredu asa ogina ni pa onya bia no wadi wanya bia otewo okay onwene obi aho ono so de no eti sa problem no de yeni nipa na ewo mu no yeni de ye ho nti na edai yenya problem asikafo di bi ho mu problem so chen hia ni sika de wonti mi nyimfi wa bra bomu da sika de obi apesika ya tempintin kwa ye ko ba nyina na sika ba bia wo ba kwa obeye adwuma obenya kakra no nemu kakra na obenya de obeye no wunya tan de obeye ho no wunya tan tudu ba bia bo no obi afafo afra wo aha de men kwa wo na na obi se nkrofo obi se de wi adu sika be bo pa me bu bi ha no ti wo kro mo pew wanya problem tene ye tufo a kromo sikafo bi betima to bayira ya toto no ogina no odi onu obi ani asam eti wa ogina ka se hwe bla ya oto adwani a ani ko obi a ogina odi hwe o sika o so nkyere no ya wonte zaka sa bi ya na ye medese ya na efese bla wi papa wi o sika no nkyere no onte se na afo akwa na odi loto 2 million o bosesa frio no ko efi eto ano so sikani okobo pono no du fio no buza asamba cho mo papa ho na sia odai won soro so munya na mame kakramba no to sole ba ya pe o si ei e chamie se ma ya di o mo amudi kan ma ya di na se mbeka mo me da me na wo so ni 200 no ni 200 no
Entota ekoba. Nansi amebeka mo meda mena. Se sika no ko ye na sesama no. Nkoko ni bi nko a. No de begu ni sumi ase. Na wote twe no asole wo misa kronfo na eba no so ye. Wanya problem. Obra ye ko. To ko sika ni ho. Wo si nansi amebeka mo se mo ayade mo amudi kan. Yo, Osika zo eni bosomi. Eni bosomi. Show ahanta asemo aye wadi loto 2 million wakosika ni fie se akwachianze nanze amebeka mo hwe it depend nipa de obeye ho na ma wonya problem wan kasa Ghana hanan kasa yetene kura no oman nan kasa otan wo mu dada but ya na biti nipa bi ni sika bi a wanya no wonim se corona wo firi so no yetan nipa dada be okromo no wo kosoro pe na ye onwa bi ya but ye obi nso wo sika ye boni dia no bi janchan be ko ne ntoko ma no e bra we de na obo ni din sa bra we de wonte sa papa we de ni sika wonte sa enne yo kromo yo sika fo bi wo de ye kan ono ne office wa ni tinted ubedu na ne cash wo pa so no aka che se akwa no ba no we ne mo amie no ono ani nwen o hwe camera no se mu mie no wa na wanya problem ama obi wo sika wo kuremu ni nwan nya ne bone bi nanso o mfi no obi okra na yaw ni nwa pani na edan eso ni muma ni ko school but bibi nti obeyi sa ni nwa ne one ne yere ne ma ofie wo mo ajapade kakra na osan okra no sa sika ni sa di ni sika edan akwa akoje yaw kama na obenya asem to wo problem eni yetufuwa ni yetufuwa fa ho sika de eye ya na manka just say ono obi kasa na oka si onya asema wo tu ato no because ohia de ya wonye nemom sikani wo problem na problem ne ye wan kasa ni pa no je obaye ho de be mo onya problem ya tititi wo si eni sika by on crofobia asabi na manka just say na no mi fie no to school e wo efie ho enkura bi o mu twam nya se bi ameka de ahoho me but me hwe ye kan makoma mpabo na ehom ne nkoye yawo ne nkoye mini sika o batu ni me kama kuma se me ntompa bo man kola no eti ade chi o mo koye no mo from maame no me yeso maame no mo ba ti me sister ba ko no frɛ me no se bra no akra na aka no wakofa ne maame aba o se me wo bi o se me ni bi o me de manu aka se me so me problem no no makoka o ya o tie de me kan no on se me so anya problem bomba ya na me do mo ko woman bi o tompa bo ko no so nkra na emienu wa hwem pempa boy kama mom muwe na bitu aka me wo kapre enti problem ne de sikani se wo kɔ ne sikafo mu okromu a se be mpredua samanfo guom ne kwan no a e ya de na sede se wo ye because we bi wo ho na problem ne se wo do anu akɔ problem na wunya wo be ye na wunya e ye big problem ya ne ahiafo yan so ye de no no sa di we pa obehwe na obekofie abusuafie bi na efie idwirigu ndanka u vision ne se nyankopon tu se nanka sisi wo kire na wunya wo se wonya problems di hwe bebia ma me da hwe bia papa da hwe de me nuanom sebi nkroketo no mote ye wo kromo a obi ho no ma sebi oton paste abusua ne nyina no wona edai kaka kuta no okay eti dem pesa me kan nyina ne se wo bedi dia ma ho ato se wo buni amanfo beto nkese se baida ya totun ya ne sole akokwa ya totun ya ne edi ne ade eye wan kasa de wo be ye ho ana wunya problem na so benya problem de wa ye hunti because ye wo bi wo kromo a won fa wo se wo ye hiani wa de kaka ekuta no wo de nsika baji wo problem kama na ubedi tu benya problem ti yawo sikani wo problem o hiani wo ni problem ne mom me toka ba se sikani ani ahiafo de problem ne ye de to bibia de ni de ye pa ye nya eno na na eduru me be dan arewo na eno so kra no me si yo manya o minya o me dem dada nti no nyumtini wo se oda chiri yawo ya sen wo ye wa chiri de iti ya de apetampe nsuo no apaya hwefom dada ya da fom so ti ase iti do so ye nsuo ase ne mom sikani se wo problem ne yankopɔ de bibia adomo ma osika but wa homa so ene no ma bia wo ye a emfata obi wo kura ni nwa yere kura no wo de ni sika asa afa no okay iti ene na ma esikafo omo problem ne ye kase pa etu be hu sikani bia most of them machos ni ade na chia ya na de wa ye nkrofo bi nto ni se obi betu no tuo ana obi be hia na ye nti omo problem no eno no ya o medase okay eno ntini ebusa se esikafo okun wo won so
sanse okura sika no sika na so na yenyina obi ani abiri epebio otimi to wiase ne pebia ti ebusa se wo mu ya na okon ewo so ana 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 na yenko twetwe nkomo we enso emra sisi ye bre no ene yanhwe ebe ha adwene papa hello Peter asafu mu light yenti o we dey take any ko metia mo pa na tikani die o problem oh hello hello when you Zo ba bo da yeti o. Baba, o se zo o be wa o yase. O be wo no ba wa o yase. Baba an cha o na kana. Abre. Ika bo o ba da zo. O mu ye. O ma o dia o pa no. Ba da yo hu ye na fi nya wuye. Hello. Yan kwai. Oh. Hello? When you? Hello? Me pacho when you? Me pacho. No, Kuya. Papa Bian, Papa na everyone na number na kamia. You. No, okay. Hello? Okay. Yee. Okay. I hear it. Oba. But was a producer and we are there. Come up. Contribution no. Oba fast my bell and na. Baba should dey catch Bishop Lumba no for Masamwa. Na the ship producer entire family no. Bibi abe fam betimi kamate. Oba contractor, mentia me boss pa this well say ocho. Okay. Oba se ban ma gbogbolo yo. E Bishop Lumba kan bibi se uyo sikani e bibia na betimi akojira ho. Eto obi ofa. Ekojira ga ni adia ho kro ka. Na o master so to ga ni adia. E be sa dan so fa. Na me twenchi o. So dia me twenchi sa mo kan we kaja yin. Uyo sikani e da busuema. Feshe gusu no. Enko ti e ba se de obi kan yenya no. Oh yeah semo hello Mami yenti o e fa show any problem I want to say hello yenti o pa wo ba pa me fa show any problem I want to be ni so what down sorry am panel ko for down the cha ana so when you said you over fa de de ama wo mo and e ba ma na ba se wo no wo problem na o busa me question hello eso ba da bo yeti o papa o ma mo wo sika se bi o mo ori adore de adeba kinana uguna mane batwa jamama baba go to mine the late edu create no nya jari wi na the bodyguard then boy no crime sika edi edre ko ta office wa baba ni aba ko bahame MP wani bika wo no hello ya ju so aburu no la da mo bi ahun yenti o katachi chia o ma sa mo na me won chia le sikani de o ya o problem because o so ya ade obo ebi na obo kura o bet transit ta o ma chi no tinya ba kra because ayi mo me kunu so no enya san ketwa kile mo tikani bia enya ho mra ma no obi a ho kire no ba den kam ho
no ke na sika fo so ekon ewo mu abrabom enya asem keto hello aje sa puoni baby anyo yo eya asem o hello SOMPA FM. hello okay ya fo frɛ no enyina ensi ya ko computer so adwedie emra sisi ya me person me di hini awo me fienti aya na nyoma me di sese me fienti se metals me god uses let me shower set no me popom ani di ebe che di ama me enunti na metals de ni nyina me to free frank enterprise tals no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic obey you of frank enterprise now love tals no 30 by 60, 25 by 40, and so many do wash you floor also 30 by 30 size and desire who do be our panel. Over maybe the bag of uses in a hood also they are. The big water closet who do be over maybe kitchen sinks and the taps I would over maybe washroom basin and the cabinet. Any Turkish doors, papa. Only control of fear and a comfort to frank enterprise now baby. So we so frank enterprise it's not market magazine room and some of them do the not filling station I was saying no a whole and a frank enterprise now maybe there are some background say so our blue is any half more for baby so task papa ni mama go should be to okotowa and to we ko baby so we reach a frank enterprise we don't know the popom and be no do enter from the number is here na tia sender attend the back at we number is 0245 283458 and now 0205 987868 now question is say you can frank enterprise task papa doors papa any produce is papa headquarters number 1. area ya mashafo ani atiefo nyina akwa babiem eba dia santeman agye atu wei ne sompa se penipa no de oba no anya atrase karache memo akwa aba epom te sen mo hwe ne microphone mame mo hwe ne microphone mame se haba mo na so a mo hwe microphone mame branimu kakra mo branimu epom te sen pacho nyame adom he odin de sen pacho me de Isaac free hin na baye pacho me free Western North karache wakosam ne sen awde abeda so pass peni pass yen ko mo pacho boko em say within last year SOMPA FM yen kasa den ena me offer ase bi na Mrs. Taba wo offer ase e friend say pacho mo friend Fosti na lale enti minyane nti yese wabakuma se no wo ne ante nchen e wo mampon ena offer me se wabakuma se na me se na kuma se de oba be de no se ne sewa ba e wo kuma se no so anya adwuma bi ama no nti oba be ye na me se okay na me bisa ne se ye adwuma be o se o moton aduane omoton de yi aduane aye die okay enti ewo ma na obi frɛ me bra ba ko mampon ye please ni he fa mampon asante mampon sante mampon jo ɛna o se obi de picture bi kyerɛ no na o se ladies be mu do ma be gu fie bi na kioni etadwuma no mo ye ɛna me fra akra pani to bo ase also moton aduane ba mu duadua mu ana ekeu network ase hwan for na se san krofo we de mo lances nyina aban na twam ana umda so operate yentie o enti me frɛ no busa no o deny de ye kan ye bi o deny ena eye wunua no me wo fa asa okay to nwua enti me yi mani enti less than a week ago ena o frɛ me se wo fa asem na adana mo ka no no krenesi se de me ho kyerɛ me enti mpɛsɛ wo bɛfa me free ho wo ke ho ahwafo no ke net fo no nsam na me se sa na se ye kan no ka kyerɛ me se nye ho na SOMPA FM
ɛna ɔse o niante ne ba no ɛwɔ hobby nti uru sɛ osuru sɛ ɔbɛka no korɛ na yɛsɛ deɛ ne ho kyerɛ no nti ɔpɛ sɛ deɛ bɛ na ma ne ho kyerɛ no ɔsɛ ɔmadidie mu krampo na ɛden ɔmo to aduane na ɔmo nya bi nie wo a wo yɛ wo de nkwan yɛ de ta no sabi nom na wo a wo to aduane no nya bi ni na gye sɛ ɔmo to aduane bia ɛnyɛ no korɛ nti meka kyerɛ sɛ okay mate nti saa deɛ a na me wɔ western north nti saa deɛ memo madamfo baako wɔ kumase ha mazi abɛfa na yɛ den afiri hɔ nti ɔka kyerɛ me sɛ madamfo no deɛ onim madamfo no ɛne ante ne ba no nso nyɛ den ɛnni madamfo nti sɛ madamfo ne ba ɛnya deɛ sɛ na gye sɛ wo ante ba no so wɔ hobby mpatwɔn na wɔse hwan na de ne kɔɔ hɔ ɔse ne ante ne ba no na sɛsi a me ne wo kasa yi Q network no mo wɔ fan mpatwɔn mo wɔ tafo ha mpatwɔn yɛ tafo ha mpatwɔn tafo yɛ free one san ya ba hwa ɛhɔ na Q network to bo ase wate tafo ha yɛ okay enti na ka no kuma to yam ne yapase yɛ hu sɛ hwan na ma wo mutumi so wo ntratafo ɛyɛ tafo hene lances be ne kura wo mo de be tratafo enipa wɔ hɔ dɔso ana nipa wɔ hɔ o mba be sɛ o me fo mani mbu a o mo amehu o mo roughly kakla na de mountain to be 50 de no mo around na che sɛ o mo hɔ nyina brɛ ɛyɛ Q network fo no kama ko wato yam ɛyɛ tafo ha nko ade a wo mo po mo wo bo ho anadwi no wo tu firi ho na sa ade kyenye no wo tafo wo de a ano be ye den because Q network for no o mo lances na ye twam yenko adwiri tia mra sesi a ye ne prophet Joseph Opoku enko twetwe nkomo mebu ye fu Q network for no o mo saya manfo ma me kwa na me ti bia che ye broadcasting Q network for ya kan wo mo asem kan na se bi da so ho ye betu ase tafo ha ye eti ebebusa say apostifo e waterfo mu nim say Q network re bi da so waterfo ana o me ne bambofo no ye ne prophet Joseph Opoku enkwotwetwe nkomo emra se prophet me mo akwaba ye ja be me na bibia boko de Yesu adawro ma prophet ne ohun aye SOMPA FM me te nyame ase papa sanse nyamedwuma na nkasa na wo ya osai CCO sa pepe CCO papa prophet amanfo bo din Kumasi mountain so o nyame adawro ma amanfo bo din papa sa dwuma de wo de nyame din ya anokwasem oku animo na de ye mahoho a amanfo kan so se hwe papa no kɔ na kache na se wo ma wakwankyere aketuketu bio wonyi sika wo ho eno no mo kan na mani agye ho se sa pepe wobi wo ho a wontumi kosi koda so ba ju sika kese ukoka so na odidi watam ye wadifo ni bi okuruma sa no mo aya no kure on se ene na otwe papa ye ode ne ba ya be ka che nse awurade se ase nto mfa no koyi so odamase I was say Nyankopon aka kyerɛ sa akoda no na intimate enso ya no mu akomba gi sika na dia o kan ama wanhwɛ yi na sa ase kro wakoto obekoton so atonton ne ho ne ma nyina prophet papa no frɛ me no se enye yi ti no opa onfa ne ba no ko adifrafo esuku frɛ na mo konya ntete ewo fa na mewura prophet when they all set or bow ho no beje akwankyere na no to no oh wo mo yale ene se ni frafo me ansa ni ate ye mat onim se nyo na wo ka kyere me sa obi wo ho no wo ka kyere me se ene ni frafo me ansa ani ate oh te papa mesere se na wotwi mu next week obede wo beba no mo be dia dance ye ahye urade ani mu no se ya na wo mu frechi na ya na eba oza dadie ya ode ne ba ayi obeje no ma ekura ama ne ba ayi oboasini na ni ti ya papa no wo bakra wo ko wankra me onse wo ko ekura won free bi wo ye da frɛ wo hu ade so ati ase wan frɛ me bi eti o mo ya no mo ba no mo frechi nti minim so o meba okay aba be di awurade adanse ene na wani no de wo nti minim se enye den ya ne na otwe Yesu adawro ma de ne beba okay no so be di adanse ye ene bubu afo nso ejeja wo mo poma mu nyina totoko wow enti ene emankofo ne jeyin emankofo ne je fi se
wo mo ana hoho bone so titi omumu nyina so maame ba ko so ayale amfie nson wote ase na awurade se ka chen se mesa ne yale ne enen ko awurade sa ne yale ne de adi so edi na nkasa de adwuma no sompafo nyame hira mo amen nya hanum na mba ya enka nkofo ehume na hano a me bae no nyame abiebie kwan ebisi ha no nhira wa ha anokwase enti nyankopon abiebie kwan ama adwuma no so ye den tumpon prophet na me mababa wa bi bae na wotena mafidie so se onu a onyare ono so a wontiapo ama ni kunu di nanantia ni kunu kura paba ti one ne maame a sabia ku sabia nyado oyimum ene baye ene obobo an ho baye sensenkyere ne esi oba ya na awurade se wodi ya le be chia no ne bompa ya ma no na busan se edi ade no ya na ya le na ba oso opra na ya le na ba woni ni kunu dofuo wo kofuo bi se wo yadwuma na ya le na ba na awurade se ma na sekan na empa ya obama na ya le na tu na wonkodo wo do kama wo ba na awurade busan se ya le na ba wo se ya le na ko na awurade se ko jeliko masaya lewi papa Jericho no ka jabiana metaka obi tiase Jericho no ye de ha Jericho no eye se waba ne ya kansere wi na awurade kasa apata no kotwa ho hia uwia emprenso uwia be bompa ye wo mfimfin ho enti wo wi a wo mra no na chese awurade no wa ye na adwuma dada ti menya de mensa to so a bibia ye den aye kama ya fe ne di so bia be petro so David na nsia dia de o yibia bagu so amana David le bia ni ho pani wana say so ba waso ye no esi a omo pa wo titiru omo pa wo mo ye pa kontuo wo mo ye ni efra wo mo ye deka media ho sa da me ba me ka che o se obi deka wo mra mane awurade ntonchia na awurade nyika no emfiri ni pakro so obi a wonya bansem obi a enani etutu aka ne nsem awerɛho nti wodeka kura wonti menya dai empie wo mra awurade betu aka ma no ya na ho se sade nkofo sia konkofo ho a yesi adada wo no ya na okaso obi ntu ana mo mra onim se nia wo sade nkofo ne tire sa na ho so ye dai wotie nenso entisa ni entisa ne se Universal Deliverance Company Ministry hono ana meka se billboard nesi hono me foni na zo anokwasem Yesu ni nwan kwa na heden egusuo ana campo won so ye wono campo no enya de a wo ba meka se kotonsuo ana se wo bedwale ntusuo ne ye ton wo koda dan mu free eda no so ye mfa ma hayi nyame bua na ho to na wo kwa wada nyame ase ebi kuro dwane kuro ye na nyame ase ne ye ko nanso we se no nye we na ebe se nyankopon dwuma anokwase we na me nyankopon ye kese SOMPA FM ebi se emra ebi dwane no na wurade hye ne ho so animunyam enti bi se nkofo se wo mumra efiada wo ye watch night kese wo mumra ene na wotwe enso ye cancel ene ukuo eye ne na wotwe eye cancel mesre se wo mumra mehye emehwe awurade tumi ni na nwanwa dwuma anokwasem ebise nyankopɔ de wo ye dwuma kɔ nanim awurade nye dwuma nya dan emanachi hwe ma me ya besofoli mudi ne ba yi awurade ma no fasting okay awo ye yi na wo se abofo ba ne dem se ye ba be sa ne yale yi ene yale odi ba no ekɔ atu sakola ne be sole ya den ananti na mba makɔbɔ mpa ya mane enti adie na Yesu Kristo ba mu a enye yi wo ya enye yi aya ne papa we ho nwa suati ase gwanwani awurade ayo nokwafo enti wo a wodi na chi no edi se won so ye de o yo nokwafo enti se awurade yo nokwafo na se wo a wodi na chi so yo nokwani a ebede na awurade egu wani mu ase suati ase ye nhye nipa so wo ho bibia me wo bia metimi di be ma wo mo edi ane nhyeso enhyeso nya dai eni ho so ba wa utimi hu se de me ne
mayalefo ye di agro efa anokwasem enti me sese obi a wo hawo obi a wo pawale obi a ne ba wo pawale no nyama no won tuam ne camera Everybody be mo na wale na ehɔ no ye camp ye wo adwuletia ampo bi kwambo SS wa ehɔ no ye sandboard kɛse no esie wo mo to trasie ye no a wo trasie ye no a ehɔ kra no mo toni nua omo toni nua ɛwɔ hɔ no mo tu duru abo se Yesu Kristo billboard kɛse ni si hɔ Yesu ni dwa nkwa na ɛdan ɛwɔ so hɔ wo de fafutukwan ye ekwana no ha so wo ba nya fe na akosu obi so wo ba be hu mi ankasa a metiwo na menim adwuma ye fo ye den ye adwuma eye digie eye animonyam se onipa eba na bi kura woni sika ne ye se tu ebotom se gisika ye lol fe efe kwa so ati ase na ho na be ko ne nche ya obaka to se woni sika nti nyankopon se woni sika nti sa gisika esa ye lol fe woni sika nti gisika na fa koto duane di I just say Universal Delivers Company Ministry. Eti me sen kofo se wo mo a ye bo mo po anu wo mo a ye toto niema ankosi ye no ye ho de omo bra ho ye camp. Wo yo ba na wo ba boduku ye mfa to access oba emfa to access je je de ba ko wo emma ho ana o de to access ba ye ma nwura gate wo I just say ye ma bobo to access no na ma de entuma be hia wo emma ne masa akora emma kora fatra ma ho ye mfatra asese ma ho boduku wo yi oba nso oboduku enasa ye ma anye den enwura kampo we ti na obi aba na ne ho aye den atono no we na obi aba ebise de awurade se ye no eno na ye den ye no timbra so ye nkodi sikachi emma process ene wo mo ye tinyu ha se ma me wata no emegu kampo no me se awurade adwuma wu da bi ye pe nipa do makọ heaven ye pe Yesu Kristo ni monyam ama na dadi enye enwi ni process ana ye de kọ asolifie ehọ de ye nye saa ewo ho to yo oba na wo ba boduku wo yo oba na wo ba enhye trouser na nkaka se na odinfo wa na nso enti ye ba ni ye ba betom mesrewa minu aba wa ma edimonyam ni ho eti bomodra na bra menu ya ba ma tuanomon na bra promise and fail da woso hunhum awale hunhum na bomodin na tuam lika na dey na bra prophet obi otomo yento wo mo yeto ne yento no wo mo kura na ya na meti kura na chese mi twa me ho kura wakonya so na ke be ya ke bi twa me ho bra be ko jeliko na me mo mpa ye ma ho tie eno ano ade ba ko nso aya na me hwa ne se wo mo di dwa no mo sika hye no fe me ka se kukuru sika ne bla mi fe sika ne bi be ko jeliko na me mo mpa ye ma ho na fe sika ne keka o sika ho na fe kofa ne ma ni ehwe se o sika na kofa ye no wo di kofa ne ma no sika ne be hye bra ni ehwe na wo na be dai ubedi adanse ye okay enunti wa na ubedi adanse ye o hawo ene amane edawo so kodana edawo so no dofo Universal Deliverance Prayer Camp and Ministry ho na nyankopon enam Prophet Joseph Okuso ebetumi ede ajo prophet ye man into dwa emani ni 0543 854 306 0543 854 306 0248 889 194 0248 889 194 adretia wo dia wo free enkran ba bra besi tech okay nafaka besi mamponten wo free sunwan wo mo free ena wo mo free me ba se obubo okuro bia wo dia bra besi sofo line wo benya kai abesi mamponten wo duru mamponten a wo dia frɛ me benya kai aba besi ye junction ho a ye wo kwa no ho pe nye se wo wura mo akochiri ebise ye wo ye campo a ye ni lord kwa no eben ye opposite anisa etimi nu aba brante ente hono mo obi nya dai na ada wo
na womo ye nom nsa no wo bi se ne ba nom nsa wadwene ho anya yie bra ase betu bra na behwe womo a ne ye yi dwuma kese a ensanti womo dwuma bo womo nanso omo baaye no ene womo nyina eto hallelujah Yesu aye kese okay hallelujah Yesu aye kese ya ne prophet Joseph Opoku ena twetwe nkomo no odofo yenko adwiriti ampobi na nyankopon be nyame na ne maso aye ne ma odofo ensenkyerani koso nyame ensenkyerani ekoso ekwanu ebie ewa adwiriti ampobi o na wote ho ede be na wo ye odofo prophet mano ene good television so no odofo pay the prophet o how ene amane bia na bonamane na nyankopon ebe ye wo ho ensenkyerane krekade yakwa koyanim yanim ten kill network no me fuso mo dwumadi na baby you say bi da so shem tafo ho ye panipa yintie o nti me bonamane se na meba ye kasa de nti wakofa na firi o nada na wamfa na ama maka bia o se enya de so ba ase me koye no krompo no din kakra ansa na wo pie ana mpanifo so mo ma ne ma omo de minim senkra no mo de mo ko ho mo ye omu bibi o udru ho no o kaso mo ho krompo na ase omu nim mo sa etuwe ya koye na wadwinche so onimo o admit so onim me be wo kasa no ho krompo na se be no bi na no kra respond no edin ene bibi bewom omo tafofa hen kire me pacho tafo anga se de me se de nim ho bet se e ba se me direct mo a me for okada rider bi na elidi to kada for nyam se killnet for no bi ho ene tafo for nim se killnet for no srom si bu amanfo Ghana for bebre he abrawo se me wo kran se Ghana for bebre akodi se me okode voa ebi won Nigeria what am I say Africa countries bebre ho what this year no fusu wa tu kwan ko broni krom enso ho na no wo ansa no mbeka no kore pa no de wo kan menyi wachi ni ansa no mbeka no kore pa no na aya asem foforo ye fa tia e kira ye beto aso kira me producers akọ enti kira be hia mo a ni akọ station de we kọ post station ye be cause secure network no se bi da so ho a de be na mpanifo ya fa ho e fi secure network no omo aga na de hye ene kore pa mo ba manfo media minim se omo certificate na so omo license nya twam na kira mehwe na my research na makotu time o ye twa omo certificate nim na omo da so operate no etitafo positive omo hu za ke network for no ebi watafo a ebusa me ofa ase ne se obaye no waye payments bi abon amomo na oka kire se na o magene 10,000 Ghana cedi aye be kasi kasem no ho asem kina Panama be se kina me bo ye afu 21st kin ke yesi ateka expector for ye ko ne kotu ya de ase wate na ye tu ya de no ase pa de yesi ateka ena je se yani sano siatika ne so sisi afasile bona kokobra kosu na ase 21st kin kutu ne tumi tutu siatika yade na ase yade bibrebia da yemfa kodan 21st kin laboratory scan ne fidia wudo pi ena odi edi ne dwuma kuma se ehwan overseas o adabraka ena owo wone Sompa TV Sompa FM no one ye ne wabrosa akromu obo ase nkran so nwane nkran atachima bu 21st kin ne kawo 0540311311 0540311311 Apostle Dr. Megashio Apostle Dr. Amegashio orofo ono ena ye heba and spiritual man ewo Ghana ha na Apostle Dr. Amegashio no size orofo abibiduro pa onimpa enya asem keto de be yade na Apostle wontimi into ase emfama orofo yefie yade bia nkoda Apostle Dr. Amegashio kuma se o makro woni old police station no na ebe ho pe yefie yade enkoda no women of faith you was the Lord is our victorious banner. Now women of faith wado nini adazwa kama nchirimu na abramie mompaye no mpaye nimpaye wate. Ene TikTok no so anopa nunum wo momfa empaye eni agro sanse wo say meye nya empire bobbo edebia da ifise enumu ene ani nyankopon atwetwen komo odofo 15 February ekosi 21 February no empire bonu a na ne nyina ne se wona wo paye funu awo ba no ebraso se wo ba na wone ohinini ene women of faith for no e kama nchirimu nyankopon ebe hye ne ho animonyam
nyam na 21 February no cultural center ho na dwumadie no popo so nyina na ekọ na ne dia kwakọ wie odofo se unya yefunu enwo ba na unya nturi ba dia odofo ye kanfo na ye dia ma human of faith one ohinini adazwa odofo ye nkobọ mpa ye wate nyankopon ebe hye ne ho ani ngunyam tago herbal mixture and capsules we ye drupa tago herbal mixture and capsules odofo bemma wo se de okote ne si brem na brem ye na ebrem kwa hyemu ana edwo enom ema no mpesa akwa low libido no ha adwene odofo atenka no wo fam wo ba bema ye tago herbal mixture and capsules na make am from dia ma infections no so how na infections na ya na ye say nam sa ya dia o manfo bi wo ha na o mo fan sample no senyo ma papa odofo se kobado sa dia ye tago herbal mixture and capsules na make am for na media ma ba bi eto no tu duro man Ghana biada kwa benya biato 0243228296 0243228296 tago herbal mixture and capsules na make am for na media amount na Novigi Studio so se hwe se yaka se enkai dumpa dia emfonyini ene video no de eyomo a aponto ni abadi to ni ayi ne na wotwe dadie ni nyina no Novigi Studios odofo yeko Novigi Studios akachi camera kura wo mo no anu odin pan odofo o mala mabasi hu first Kokroko Street ni so pe ho na Novigi Studios wo 0574715778 0574715778 Novigi Studios na make am for na media amount Roman for the draw hey ewurade nyankropon yesi abibiduru ho na nso abibiduru so ewo ho pa eno na ya ne kase krobi wa krobi eto so Fathers Martin herbal mixture na make am for na media amount orofo duru ba bia wo na ase no so odon se mia busa atom no na wanhwe ya ebedi unya pa stroke ya de no honam eyo ya honam otumi yo hojo orofo pressure diabetes no ya de kwankro biada Roman father duru na make am for nam de amount Father Martin's herbal mixture na make am for nam de amount yenkoi na yenkopa bi enom ba bia ton nuru atu nuru ewo man Ghana biada ubenya bi ato na so de atu ya de ase 0247917122 0247919122 yesi subie 0247919122 Roman father eduru Father Martin's herbal mixture na make am for na media mam wodofo kasa no wa yempe bibi no moate emfa wani so kakra aponto nya badi ntu ni nyina ha eduru ba bia fefa wani so wodofo o ma me no papa wu ntimi hunu gari emfa ma mo ba ba yayi no dabi agi so twitwa bi gi so bobobi na nyoma ekọ kai ede ma wodofo bi agana fo agya tumpa na wono ma uti enya wo ya da wo minimum motron na hangover bia enso enchewo no wodofo enya wa yamtuo no eye klobie na make am for na me dia ma wodofo klobie no na manfo agya tumu enti yenkopa bi ne fa ne adwuma ba bia manfo abo adem na yonkofo di komo no wodofo eye klobie yo last size adantemo no enso ewo ho fa bi ne fa sefo ahoho ebeboa pa fa bi she fridge nim ahoho bebe fi fa sefo mo efrise bia Ghana fo nimu a eye klobie woni fie du nwotwefo asem koso ba pefo fo asem enkoso kra bia enwa ene klobo yene si zanka yanko yanim ya wadama we mu case ndi ase china ye be ye hwehwe mu china ko yes me pese me domoscopy na ja yesi ati wo de ente nkwande anokwasem to mu ko fa nkwa meka wo na afi ye hwebe bi ebesi efu no no nkwa fere wo de a ne ye hunu bi ebesi efu anokwasem ye de ato ba bi da nti ye mva he fridge na ye ntwen da china okay tinyame ya atom a wo china tafo dia haya enu tipanifo bi watafo eno ma yenhwe ha ama ke network fo no wo operate na duru ba bia ya na memfa sobo no enhada mo wo no de adwuma ne baaye telefon kakra manfo bi benya dinti no no mo say manfo ma ke network fo de wudi wa bedi Ghana fo na ye kuro mu tafo ya na mekura awurade nyankopon omna samwa yo na o se killnet for na ya jo mo lanche ya che dadada akuro ma won se bibi wo ha ya cha mo ja operation ye o akuro ma won se bibi wo ha ya tu ase da akuro ma yenye bibi antu ase o ya hemra fiti ase na kiki but obehwe na sa mra no a ye hye ye no ya tu agu because akuro mu an adwuma bi obi aye ne ha bi a okofa ba bia no epani bi dia adwuma bia ba akuro mu bia na
kroma no se yempe no nipa ba ku bi dia wa yire so kenten tutu ase entu na ka sebe mpeduasa kroma fo mpanimfo atrase se kewnet ya ka ho asem enye no kewnet no na nye obi fie no te obi fie na de ama no obe komisi panimu bi hyase na kroma ya te sebe mpe ya timi nipa ba ku fo timi ka se ade o mi menyam ehu sikenti no we na me feel se me penso na we se we ba na ngani ya wie ni ya nti kroma na prepaid bu mo down ya na enya hwe me boa se na enya hwe na boa ye na prepaid da beteta down wo to credit na asa eyi wo bi selfish interest nti ene de abebobo etu ba resa no ma we koso ne ade panimu bi sika bi ehyem enti wo ba na wa bra ma na ye o Ghana yaw ye kase edi e kire betima kasasa kewnet Africa ene kwako me feel as yet hwe asefo de wo won e na wo kan wo pa mane nkwa nkosi obi so de foforo beba se wo hu se bi so ha ho na esi kromo asem bi asem asetu hwan se kwa ye kasa kro bi sire yen ene Ghana hwan na wo beka na asem na ma obi ye se mo na mo kasa ma no dujem wo do mo ko ayi so amonka nem se Canada ye beka o na be ye den na nipa no de ajuma because Ghana hadam se MPP ni ndisi o manya sika wi etisi asem bia obeka bia na eye temamufo no ya no uka obi aso onfa because onye sika wie o ne case dem o ni fie di sika gu bank eti wo hie ni ne wasem nya o masem etisi akio na tasem aye ka no mesi wo monte abonti o efie no mutinyo obi dia eye obi fie no te etisi nipa no ko na anka mia na se wote wane tafu nipa te ho se tafu nipa te ho etu omunim de ekoso ofie ho master mesi Ghana fo mpani fo mo hia dokore yen enti ade bi wona nkoyie kura na de sika beto se kan wanotum je na kan wanotum ene aka ya no atum because wanye ekomukun de ekoso Ghana enya no pani no mpani fo na mekoma de yen adwuma ho asema ye den na sebe first obi wie suapon a una na atwa salute ene obi wie varsity kwa mekoma suapon kura na woni nya na ton kenke bi kura na do nko school kwa na adwuma ye chen no etide na ekoso kromoi kewnet ne ade me so bekom na panimu bi dia panimu bi na hyase ye wo no ma bi okromu hanu ma asientu da MPP ni NDC de bia na de bia me kase morning show for no ya no beta won say MPP ai do kasa ma MPP abetra ha do kasa ma NDC abetra ha ana wo de anya ha nko aba bi ama otima kase wo de maba pa na tisu na de we de aban de oye de nye oye na dwuma bebo no etu obia beka ne de ye etu wa me ne utifi a wo hwe me no ye ne asem o mobo kewnet ne de mesi wo bekom ade MPP ba ya na ye no NDC bo be ye firi ho ade NDC ba ya ye no MPP bo be ye firi ho eti enu nti ne me ne umie no ye wo ntwetwede e wo kura mu na nkom anhwe ye kakra se ye ne ye to abama mo ade we nti ye matemamufo no me mfa ho se me ye NDC ni me mfa ho se me ye MPP ni ne mom ye chekera majority carry the vote ade ba ye e boatemamufo eti ye to aso e bi asisada obi aba no abese sane de ene prepaid o auto prepaid gu wa yeso a ade be chese o sa koto foforo ba ko na na ebo na sai ya asemo na bibi aba ho eti yaw ono no ne party na aba no ono so no akotwa ne de abegum eti ono no on na da no ono 7 preduasa ababi obabia ne nkrofo ye yesi tam na mnu mie ne koto aba ne yeto eti sa no ma we Ghana nsam na de ade yaw ebedu me benya adwuma pa ke bedu me bi sa nsam o kwanka de ma me kwa be ka sa ya yanko asa foforo so because fa so obi amaso yaw anya adwuma wo pa se adwuma ya ba se kabina men kabia ke bedu me bi Ghana sam ka ka kwa de ma me ka sa yaw wadaruma yanko asa foforo so kabia ke betan ke ene mfa ya bra we edu me bi asa me de ni pepe omo pese omo tie ye se afutu sam ene no ma e koso ya bra bom ene ni pepe na sa no ma we de yanko si ba bia o yaw me si Ghana ya sam omo bo kewnet ya ba ya ne oma bebu ni pasa ye tikromu a bang weba akosisai ye tikro akosisai kwa akosisi a obi afrem sisi a message abase omo tafuji mama Esther krompe ya nye krompe edi tafuji ono chabe jamanfo ni mo on jamanfo ni yaw eno mo ye hwe mesi wo bekomu no mesi sikatua bi akokoso obi anka na no ntum
wa ko ya kan fe on wa de wa ba betra na wo kasa asemu yaw me se bibie no ye tu ase wo Ghana ha bibie no ye tu ase upa na ya tisu aban sesan ya bayi ma aban sesan samra de ye a benefit Ghana no ye besa betu ni nyina tu agu mo so odomofo de aba e no mu chinsam ye saa ko be ni mi nua o Canada wa sese ye tu aba wi a no say ye kwotena se akoka nsem bia and there no after election ye nya de support o man no de e ko no ye nya de akire aha abana wote so ya de papa kwa na sabotage no amba kan akozim fie nan so cha se ntide bia utie morning show ati mi se me che morning show mi ntie me bomanyom me hwe me movies ugoti akwan e MPP ne ndisi nkwa na asem akọ de obetra ho na wo be kan MPP ase de obe kan ndisi asem no won ka bi amwo se aba we de ma ban ne so ade we de enkoye we de aban wadaroma president mama ye se ma ye president Akufo de ye se ma me hai wo mu di ba wo mi achi a sisi a yakoto aba he obia na funti na obia di achi na me ka trawo obia na funti e ne yo obia fu eti wo me no mi no ye tifie na ye ne nka ho delegate ye nka ho assembly ma ye nka ho MP ye nka ho ya wu etutu anu adwene ho e wo no ma bi wo ya kyona te kwa hefa e wo kwai mu mpanifo bi dia enyuma e wo ha edi ni panya no mpanifo na hyehyase because omunya sika wo and now bako TV ube bia TV ne send mama eti go me fo mpanifo hu aye hu anya chacha na si eche maami bia fe na grada na hwan no ni fie de omo che no no akire no ye hwe se TV so mda so yes me say za onu ni fie ne de grader na adwire o nye nipa na adwire de grader askebata ni ye de adwire yi ni yakoto agu ye yimfie ni yakoto agu anu nti ya mu dwiri kire se ga adwuma di nda so koso TV so yaw enti ade na wa me se kwa de o mutimi de krobi kra beto so e na hwan papa bi na wuye na wuye na obeso hwan da ye enti se kwase asem saa ya obia TV a enti me to he me makokoto yi e friend say home theater enam so am de hwe movie no me bonum sa morning show ni hwan no wu kwa kotie no ade dada enka hui because MPP ni wa betra NDC ni wa betra no asema wo ba beka no obi e defend ya obi e defend it is a say program ya ni social program ya yi de nipa bia pa ya futusam no afutusam no de nante no ko ne ba bi okay enwada omanfo hye se abranti a kai fa no so no momo number no de go TV so mbabo aye na yetumi apia brante no momo number no 0244 801 426 0244 801 426 e beba ye du ye bo Fletcher or for fa kakra bi to so na yemfa enko abrante no emwa nyame ya adoma wo chena ye beko ke network ye so mo tafuji ho mama Esther hope ya ni aposi for kwa hwehwe mu so ya mpade a na ye hu kwan ya yete no ma wo ye pie Ghana na ye bosi ko bi e bi police station na ko ma no nyina e bosi ye nya police station mo ani e bechi magum mo ani e bechi ye o ye ba Ghana ha ni ye bosi ye nya wo ye de hu ato ye no bi bu sa wo se wa wo tifi ye hu ato ye wo ye no kwa wote nkan bi sa wo ye na pie no wote nkan bi master me se bia bosi no me ne adum ye ni Ghana nya wo yi oh ai na fala na tie sika e ba Ghana ha se wo tia ena sika se aban we de e ka cha yen aban we abadum sika se me se wo ka ho 055131 055131 0548 na 31 nyame ya doma wo chena ke network ne so motafo ya we de zi mfichire ye be kwa ko kan no mo ni ahwede e ko so 055131 0548 na 31 034540 4528 hello Ogo. Ye. Na de me hu de ye mo tin so. Ya bra nu so. Na de me hu de papai. Kino ti o ti akwan. Enko ba bia. Edi kan ba u so wuni mi fa u so ni kana ko de na ka bia. Ya edi ko ti so kies no. U say da o. Yes. Kwa we ati ko fu no u say da o ala boni de enko ba bia se pe ko na o mu kai no ya fa sa fa na de mi no kwa ni ya na go da ji no okay hello
Hello, baby, afrefre udi mama ye man na so kakra. Ma jo so ma ne so e. Ebi wa hefa. Ehwa zongo ha ya. Ma me nyame adom ochina bra me office ya na ye hu ba bi o mo na afi ye ntake wo mo. Hello? Why? Medase. Hello. Hello, Foso Waje. Ye. Sompa bedi de o. Ye, sompa bedi de ye ntie o. Lete mo ngase, mi shemu ga ga me bedu Ghana. Je de nyame ase. Na mo to sai. Na mo to sai. Nyame otumi. Kiuna tere de masa, monta ko mpa, me kwa wofa me ba me aje ti akwose omu. No. Omu ha jole papa mo frodo me bla bia mamata. Konkol sado fi mun su do muti o mun je kura sun fikuru no okay ntumma mo ja san bata ko mu ye me ba me akwasa na mbo why mate yo ya semo ya sempa hello bani pa yenti o ya bra nu sha oko wahiri hello FM. Hello. Okay, ya for friend nyina emfesia ya homa no so di ani se prefer. Nyame ya adoma wo kina ye bekwa kwa hwehwemu kese pa yesi ebi wa hwa ebi tu otafo na chese ye akanya se mfimfin yeso na pane frito ayeti ya asem okwaku ya asempa. Happy birthday to Deborah wo freedom we free Dr. Same ene mame Millicent ho na ose awodapa yemfama Auntie Deborah wo mo de ne to so ana Auntie Deborah abrantie bi wo ye sompa fan pa wo se wo otumfuo last stop otu akronom Auntie Deborah ni Auntie Deborah happy birthday to you we wo doma we free Dr. Same ene wankasa wo ba Millicent wo say happy birthday mama we so ye kwadwo wo de ma wo mo happy birthday to kwadwo onie we mamponde shepa mamponde shepa no okay segeti pa segeti e de to fia no ne bibia I was so mama to so amaham je se me kwetena ho ahwe o ni pa o ha dwe pa ya sa one na yene ne manyina na ehwe wa fa na to na ta de ne so ofe we birthday we kwadwo ni ti ne modu ni ti de modu pa ya mi nshira na o ma wa woda di pa de odo sabe so bia enye nshira na o ma nkwatenten ahodi wuram happy birthday to you ye ko Sida Worship Center omo na di nyame asemo emu hwan pa de ebrewo na odo fo badika ka cho se adwumaku bia dawroma ene mpempi no fosu aboagye me ma pamfo yetumi adwada kosi fiada ye de ennipa ene nsempa de brewo ene afutu sem ebrewo odo fo adwumaku bia dawromo se mo anten ka bi mo yakra me ko long time nyame admo chena Ande saba ewo mo bodi ma nke kwana mo ba ko se ena me dia semasie kan ni pa no na saa na me so ya na wode me edre na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no benefit wine wo so koto wo de abrewa esma ma abrante ni chuve unanti kakra na wabre no Kingdom Garlic Bitters in the capsules asembia yehu edeben wo hu ama wani agise senior na my wife company one personal Kingdom Ginseng Power Capsules nti sesia mpaso aye de Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie nya asumdie befi abrebia obabia o de pu ahaw no edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules esiesie wo ma wo ye obasima edro yi wo benya bi wo bebia ye ton no bia Kingdom Herbal no challenger nyine mabiom ana
anaasɛ nipa bɔne ɛna ama nyankopɔn ɛmfi ne mma bi ɛno nti na onyankopɔn asoma ne diifoɔ sɛ memfa saa ahintasɛm nyinaa ɛmmerɛ m nti sɛ nyame ma nyɛnhu ahintasɛm yi nyinaa wie a wahyɛ me sɛ ne diifoɔ sɛ memfa ayaresa ɛne ɔgyeɛ ɛmmerɛ wo baabi biara a wohwɛ me anaasɛ wotie me ɛfi biara wo nso so wobɛdi w'adanse enti tie me anaasɛ hwɛ me live ɛwɔ Sompa TV anaasɛ Sompa FM ɛdwoada ɛkɔsi ne fiada anwummerɛ nankona kɔsi anwummerɛ nonto biara na me ne wo ɛbɛbɔ mpae oni onyankopɔn diifoɔ si dankasa ɛwɔ number wei so 0557 000 967 ɛna 0557 309 080 asɔre kɛseɛ paa no wɔ atwumakɔfoɔ dua ɛbɛn Mansinai Hospital atwumakɔfoɔ dua ɛbɛn Kumase Abuakwa Praise the Lord, praise the